Au te whiwhia e whaatalofa mau wholofo antu le pa ia ma le mamalu lansi lasi o Samoa. Mai ora tafa te tele, ia, whea lava fo i le atunu o le hitu o le lalolangi o le rei fo i ke lopi olo e mafuta mai ai lofa atu mo ngā lofa o le te proklabi o le tau te ia e le rei vanga o le fiafi. Ia o le tau au auna le nei o asiata. Ua savali i le vaiaso atoa lava. E le isi tātou purukalame o na ele tue nā mare laina tūlanga fo isa iai pe au wha amawai o le si utama ia aiwi o lea ua whaafitai le lofa o le tua ua tātou toe o oi whareseu ua sapi maa o malie i lo nā lofa aputiputi o lo nā lofa tau muli muli o lo nā lofa e le mawai e le liliu e o ai le whaavavau o ame te tupo le soifuanga e le mawhai o nā vesea pe tafia Eo e whaamatangi puhau. Ia le alofa o lo tātou wadi. Ia te oe mau mai tātou uma. Ia le la wau le baile aso se furu ma le valu le nei. Aso super valu le masina lo le se furu pretasi po le masina o novema. O le reitu sagalua whelua se furu ma le wha. Fia le loto e toi foi mai lunga o pe au ma ngalu o le ea. Ia se i fai se tala ma tātou toi a leanga whaatasi e peo le tala e fai tau tai o ngā te whale. E na ua tō i tua apolima ua mau atu le atuava ma le atuvasa. Vaenga sa whita i tunga iai le sāvalinga lo tātou o te ruu ai tau whai ma le leo. Ia ono sa i mai le leo le tātou tama whaasara lau wari upo na ua umalo u leo o tau mana e whaalu atua i malo u leo e aru malo u toi ina. Tulaga fo ia sa iai le nava iaso ua tuana iatu. Ia o le mahalosi ia ma mea uma sa iai. Ia e tautua hai fo i me nei o mātua. Ai mai se pēa o fo i tūlanga. O le motusia o mawhitanga ai ua o fia. O le aso le nei na whai e Iova tātou te oli ma fia iai. O le aso e whaafawina ai langona e whaafawina le malosi. A mai au le whaataritari i le li i e whaafawina e peio se aeto. Io e savavali e le vai. Io e a tau fetuli fo ia matua fuli e tau fetuli. Fatalo falea. Mau folo fatua mesia fo i le toatele o le tātou au mai moa o paanga le tātou Blue Wave TV ai mai se le rei porokalame tuli matai. A o tau sau e fai e le se por a o tau le sau e fai porokalame e toi titi tau anau mai a ulungo le moenga. E le toatele o tangata. Ia ina e fai se tātou porokalame. Melea. O umala le vai aso le na te nei sa te alua tuai meo repeats fo ie ina ia tau so fau ia pe so ulo fo ia le tātou tulanga ia unanga mawhasala launga. Awa lava ia na ia tātou company lango sua. Ia o le la ua toi tui na sao. This is our live stream. Resuming again today on the 18th of November 2024. Ia whaatalofa lea maofo alo fatu. Ia te oe le reivanga o le afi. Ia o sama whai ngā lea vea. Ia anu atu e whaatine o tu. Sala sua ia le tuli e peo le tala le maa vaenga nei pulotu. Sa vesi o leo malana fine o nā whanua whamai. Ia a e pa ia role pai fualanga o na sua leo le tuli. Wale li o ainga i fo ilane manatu. Ia o le a whawhale a tatu tala le reivanga o la fiafi. Ai o la ufesili. O a mai oe. O a mai oe i le nei taimi o le aso. O te loa o le aso sāle nei Amerika, Hawaii, ma Amerika Samoa. Ia, a whapesa e tala au mai susu le lotu. I sauninga ma tapua inga o le nei aso ia te outou. Whai ma vi inga o le tua, whaafitai le tua, whanene inalo na suafa. Ia awa o le nasa o lufale i mauta tapua i le nei aso. Mo i la tou i Amerika maona i tū te tele. Ai mo i tātou le nei fo i ta whalangi tātou te iai. O le aso ngā fua le nei. Ua toe usua i ngā ruenga. O le tele lao ni sipi tau whātūtū ngata. Awa. Mo le vana ufia sau se i toi whaili tātou porokalame. Ea mai whaawau le tautua mo Samoa le atu no pele. Melea. Whaatalofa mo folo fatu. Whioi o le tala le lei. Au na te tofia le tua. Malo te talo. Malo whai o le whaiva. Hafte tele. Ia ila tau launga ino le upu e meiso le tapu ingo whaiva o le tātou atino. Ia sa mo ilo na lava loa
ia whaaftai malo a fua malo maua e le nei aso o loo manuia a umale ainga e ui fo i ia sa whaatofa tu le tama ia si o mātou tama vao liko i le aso tōna ina tēnei ia o lea e toi tasira mātou maliule fatani in fact toi lua wa ye fo si o tau songa e no ia Paulo ia mate tau songa ia o le fo i o lo to finela e fai la utala lea e fai ma fa malo si au le ma fo nga fo ile na la yo no o fuina mai na le o fu me mata le nei o le o fu ne o matu tonding o le family services o matu tama now o le lanu lea o le favorite color lea le to ina o le fia i o le to ina le o fulan me mata le lanu me maka ia o kere lo kere fisili la ko inga wa mali wa tele fisili ia o pula ma fuanga e tate lo a e fia i o fu ka fa ka u la tai mo ma losi ia ma ve va nga fa pena ia ai pita o le lanu e yelo na winga o le lanu o le ola green is life io o le lanu o le ola fu le fa ilo mai ia e o lo iai o lo tutupu lelei ma o la lelei le lau fanua ma le lau ele ma me o mo iai ai o fuina la ia ona o le purkala me mua talu na uto fo imai ina o mai ai pe fa ma vasi o matou tama o si o to finela le e ta auto nei le mota fa tau sau i a linga ai ma se la si o to songa le ia Paulo o le lile o Paulo era iki o Paulo ele a se fase fulu o se to finele o te lo wala te le ono se fulu pea ai wa ma fuala no over to le vaenga le o le au vaenga ia ko lu o le ua vaveo o nga o le fama ile o le cancer stage 4 ioi o lo to fine na tele ilo fa tasil vaenga le mo tano avatu le fa malo si au le ko ya lo ko si akilo so fo malo loina au ai te mita ilo malo si a o kango nge ko vili ko le aka la utano ne to vili to le ata tolu fa lima masina taluai ina ua siasi mai se ko fingele mai sa mo se ro to lu mau mai e asi mai ko inga taimi fo ia lea kwa amaka yana ia fundraising barbecue mosto ina ole malo si ia le ini fo linga mai po tulanga fa pena e o foi lai se o kousonga le ia Paulo mato ia fai poiponga le masina lua masina talua sa fel mato fai o no last month amatanga o ke topa sa fel mato fai poiponga nei sa mai ai ia ma ka alo soloa ma fai tala io e ma lie ma to fa manatu te mi o ta elenga le punga i sakpa ikea i le vai asola le ai manifolinga a mea lai ma losia le se folinga ai sa o ma ua lava tala o lewa diagnose le cancer ia se o tausonga lea ai o te le ifia mana o fuana mea o nai tatia ia te ia pe kangwanga ia ka umai pele ka ua mai faitalia ia ano mo wa fa tala pe o diagnose se o tausonga tamaile ele fa mai organisa lua va ia sona va le mato fai poiponga le sa fai le na mata talie male sunga ngale ia Paulo po si o kausonga ai maua mai le tala o mali ma kua ia o leo fo ile tangata le sa mata le tala noa ile fai poiponga male malo si sa mata le tala noa male mea o iai ai ofisilia tulo na tu fine ai ta umai fa mai kas e te lo le so fai poiponga ele elevante te a mai tuo inana fa ilo mai ai pe to elu el toru vai aso so fuai o stage 4 le cancer ya ai so oi ma se o to finele na a mai samo
la tau manisi fo yo ngase le sa mai sa mo na o mai ai le fa mai o le fa mai le vai nga fo ile o le talinga malo fo ile sa fa yo le jokom se sa mo ia ele i mau sa mo sa fa fa aka sa mo ia tatele lo ta ita pola le se ngone me awa langa le sa fa fa aka sa mo e o fo ilo na to lua pe tolu le fa aka nga fa sa mo ele i mau al vai nga se tu langa se cancer o isi fa ata sa a mai su e nei results to evatu sa mo fa mai o fatunga o tau a fia i tu lo siama po alava iyo aina ona o maia i nei ni usila o le ulua i aso ana tau nu maia i ni usila fai le me foi le CT scan ai sau le report ua matua so solo atoa le kanesa stage 4 the worst one ia sau markala e tolu aso o kosi sila samo sau le tau o foma e tolu aso ia eu ia la sa o le aso na fa mai le aso na tau ai foma e tau na tolu ai maliu ai sa maliu le aso na fa ai le se ya le predictions of foma o matua fa le tonu ato le kanesa wo vatua le vaenga lea no au te sau te talatu leanga fo i yili tangata e nau ilo na malo si ma fata mala yona siaki o lau le to e so ni atu awa ele afaina le alu sia matou tama e mama ya matou le alu sia matou tama wa le na fata otolia a pulusia to fanga tau lia o le fala o matua ai o le alu sia matou to fine male masio matou to songa le e toi titi a fainga ta o le fainga kaia ona o le tūlanga fo ile le kirua karkalangoa malo si ai la kusia kia kunga makua fa le tunua ia o tātou Samoa o tātou e pie a vea le mama e kau ke mama fo ile le e ta watu o lai ke aru e whaiau siaki i whare mai e sa o lau kala o tātou Samoa o le mai o kākou e ka ua kuro lai aru kakar whare mai pe tau te whaatau sua i fo ile le matatu whaatala sua o ka alo whaua mai si mea a o le papalangi ia matangata fo ile le e le mafau whakamala whapenga e consistency o le o e vai whaia la kousiaki sa o tala lenga o le ua o la iki e lau vahenga ma e le tau mate foi e le na o lo uto fine masi o tau songa le o le te mai mua mai you have lost some very, very loved ones dearest i o tau loto ona o le whaamai lea o le kanesa o ka koula e a vea le mea lea o le wha e musu e ia vai la tau whafonga ngi na ona o ma tu le malo to vai tunga wa matana o mai nei fai nei mingi skafo e mangai fai pule e fai siaki to lo lava fai siaki foi ia ko whafonga ko fai mai ia ngale nga ole au mama i alfesidi ai tu maula se malosi e ku mau so malosi e ei upole tunu ele ia se si tu fa maunga ele ia se si ku fa maunga ele ai fo i masesi e uma enga ele i u se ngase o la ula le fautuanga ua fai fo i mafa malo si au moa iyo fai mafa malo si au moa fai malu le fale mai fai ma e alu e fai lo siaki awa ai pele alu fa longo ko ngai ke seki ya ai so angar pasi ma le per pasi va tu fa fonga la tu ai tu ir po mori e ngau li ir po mori fai ma e alu e fai lo siaki iyo e ye isi o ma engar kanesa tu lo e ye isi o le oso le fatu heart attack e ye isi o le toto mawalunga e ye isi ia makako ma i vo ye sa mo ale o le kua ula ma le tua ye tatu maina iyo o le kua ula wa umai si mau pongi sare va ai makapongia ia markamale o mole mangava wa ye li stangata
e tinga na whaalongo atu o la ua mana ia le tino. Ai ai isi e matua nau ia matua super slim. E matua super slimia. Ai ngalo ai. O lai ua mo mia e totonga, ua mo mia e mamale o kesene, ua mo mia e le tino le mea ai. A lai fosi a le whaingongi anga pongi. Ia uma e ilo ua mai. Ia matulanga whapena. Ia le na. Alo wingala na le avatu ai, wa ufao ngai nai, le maliu ai o si o tua fine, o si o tausonga lea. Ia manisi o tou o e pele, ile loto male nganga. O le wa o ufao ngai na tua, e whai atu ai la ufa malosi. A o e maua le malosi. Aua e te tafili saunoa, whai mai alu le fale mai. Kusa peke alaku e pu e se siro waka a mai i runga wa so fuanga nga le e vai atu lo wa to futo no le fale mai ave pu enga lo waka fa mai ia ngale who cares o te pu le fu ia e fai ia mo ki le ia ngale ala e o lar ka kala fai madu fale mai failo siaki e matautu nalo so fu malo loina. O si tama ikilipi lea. Ia e tu ufatasia ma le tatou o whaingaluenga. Lea la play atu. Ia e whaau mai alo whaanga mo le tama. Ia e maisi o lunga o sea por kalame o le tautai ai. Ia whaafitai fo i lava. I le pa ia ma le mamalu o Samoa o poto ai le vatua le kilipi lea. Mau e le tatou malolonga o te avea le nei lau lau. E whaaleo atu ai le nganga whaafitai tele. Whaafitai mai le taele o mātou loto. Whaafitai tele lava. I e na anga le lei ia te outou uma. O e na tusi mai. O e na whaao o mai o lato walo whaanga. Fe au tusia. O e na post mai lunga o lato walo whaanga. Comment mai tūlanga uma. Whaamalo si au mai. O upu o leola whaala e au mai ia te au mare to lua e mesio si o mātou ai ngai taimi whaingata e whaaleo atu ai lea ngā ngai tumu i le whaafitai mai si o mātou ai ngā atoa ia whalewhan mātou whana mai le urumatua tau ia te au o mātou ai ngā malava moli e mesio si o mātou tina whaaleo atu ai le whaafitai tele o e na awhiwhio mai o e na fisoa ni mai o a vaenga sa e moli mai ai ma faatino mai ai ia loanga lelei faaftai atu asia te lunga le proklame o le tautei ai o ai ea le tangata o tou manatu mai ai o nisi o tatou te lei whailoa i ma tatou lulu lima mua o nisi na o lunga le proklame ai o lo tau alofa sasaa. O tau whaia upu ari tautai. Wa sasaa whaahoti le utu ale whaimea. Le aia se mea no tau tuua. Sa e ya tunu i fafo Australia, Amerika, New Zealand nei, Samoa, au te le tau atua, au nisi o nai woma paanga whaale uso mai Samoa. Ia sa moli mai o latou anga lelei matulanga uma whaafitai. Ia mai se fo i o ainga, paolo mangafa ainga o si utama, i sa taua, whalelima, sa tu i atua, salailua, laulii, ainga o lo tina, sa tu paitea, whalelatai, ia o le aleipata, ale hano no i tele o ainga o tabai salolonga tulu malano no faafitai tele wa nga fo ile lo jo tama fa to a over ai ile mo felo inisi ona yona tausonga mo na tau ainga mo le to il faafitai na nei misi ya te ona faile mo ulapi ai le ma fayo na misi sirfanga le tua fai fe au fa fenga inga malava o e sa o tato militino o e fo i tato te ngaru rui fatasi poloketi ese matulanga i nei community leaders i nei usila
Whaafitai na ia uo se au company ia e pele le loto ma le anganga se au waonga le lupe foi vau ese ma le ano anoa ngata ilea o sia ia mawhaife au asta waita fata ma le whalitua melody e maise o le matu kale sia le Victory Power Ministry whaafitai tele mai le ta ele o matu loto o le kilipi whai ulea tu fatasia ia e tau whai ai langona uma la vole whaafitai ma nai vai ngā sai ai e ui ai ngā orko a kele wha mai lai le ma whai ngā kangu se ukama o te rei loa ea uia mea fe e ali i ka ngakari wo ai i de ku ngā maua li iwa loke ma sa ve ue e kangaka ia o ai la lor pala o me fe korofi ai ilo ma me ele ini ola ma ua sa ve u ma re ko a kele ia ai o ti ngā loto ina ua vava ai atu e ese fo ile fa manusina ni usila ia ile fainga o mali o tangata e o mai fe o ti ni usila ia usila mai mo ana tatu o ile malolonga ile nei fiafi Sana Masinga. Fire the focus of our I believe the power of the God. All the fire and the message.
whaonga le tautua le Pacific East le masina to November ma wailo va no te manu malo ai whailonga tupe e fast food tana usaunia mo ana paanga e luas food whailonga mo Samoa luas food whailonga mo tato New Zealand nei e se ina whailonga se fulu asto nai o yaso te tasi mana tua lo whawo pea tato whabitoa nao le lima tala pea whaonga ina le Pacific East mobile app e whaatino ai au tupe whamo moli mai lau telefoni whebe ai o lo no fo le tato direct transfer e ti posi mai lau tupe le tato account ma whamali ina fasili i lungo le telefoni ma whaatino ai le lafaina o lau tupe ai nga whabitoa mo le tutongi no pili o le bai moli mai si au nanga i Samoa o lo ma whaina whaatino le tato au nanga o le Easy Pay asiasi mai lo i tato ofisa o Tara o Tahuhu ma le taulanga whaatau i mangele be walau mai le telefoni o Barsalau o tasi ono mo se la e lata hatu i ante oe be whaonga le tato app po le direct transfer e whaasawa i lo taimi a mese wa tangata fo i le pensini Pacific Easy o la paanga mo tupe whamo moli i Samoa. Seal Plumbing. My shower head's fallen off. I'll see you soon. For all your plumbing needs, call a Seal. No job too big or too small. I'll see you soon. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Taimolo watile ua Choice Football League minuto chalo tula e lima ile tautua whaau. Alau Blue TV e baisol pro club le tauta ia e bare ia fai volotata ua tunu. E le nei afiafi aso ngafua aso se fulu mo le valu le foi masina. Malo la vale ono sai malo le fato do ayo e peino fai atu o nai vale lo fa mai ia le vaiaso le na ia o fe ngai foi male pisi lava. O le fia i o le loto o lo tu mau o le oli i le atua heia se meo suia i nā vaenga bea no tau whai atu e ei le taimi o le matua i nau i o le ti apolo e maua e whao ngā vanoa o a vanoa nei o wha manu yanga e oi wha mai le tala le si tangata i a tea una mawhiloa i a maila na wha mai senga wha mai asiata o le tala le si whai au o mai leo ti i se ainga. O mai se wha manu yanga. Mai de malangkala. E tate fiu wha vesenga po le ale winga. Aina paua nao le tala. O mai maa fea o leo ti. I lo ainga. Ia o mai se wha manu yanga. O maa so ia. O mai leo ki kongo se ainga. O peye feo ki umai le ainga. O mai se o ti pe ua matua feo ti uma le ainga ato ua feo ki ai mare whakua i le ko ia ma se koe o la mai ai o le tala ia le tuspa ia o mai leo ti whamai o lo o ti o lo manuia lea o le manguia e te au laia ia fia le loto ma le anganga o telefo ino wa ai nisi o ainga manatua o mefa penei o ta vai ai rola i to tele o nei nisi o te tau ainga e mese nisi o i latou wa talu ana tu la i mele le whainga palo kare nga kupunge i a tatou Samoa ua vala ia ma ainga ioi talu na tu la i mele palo ta ma mai ua tu la i le fast ua matua i vaya ma ainga o matou e fast ma HRPP ua matua va ele se kama iva ela kalaka mai ele va a porima mangongo o poru foi mesa vai ola se matua fa matua o va ngai ai olela sa ai ile fa mo fo o se o matou tama te le ala na inisi o nisi ia na matou feilo ai le lei o nisi foi na atu e tausi pai fina ngalo e la tu te mai moina ai elei maso uilo o lai kapisa i fo ile ko kele ai o isi fo itangata e o ile si au vai nga e au HRPP te por kiki e o ai alato lai tapisa li mangai ngai ele le mali o se utama se to fine matulanga fa pena ya tu da tu e te sen mai ai nisi e faali mai nisi ya te uma fai mai o le ama le ale tulanga o lo iai
A fo ile tu te mai tau mai. Ele ai a se mea u te nātia ia upurukalame. Ele ai a se mea u ke ngā kia ia upurukalame. O si o tama, ele no fo mau. A ele over. E se mea ngai rua. A fo ile te whai atua. Ele ai a se mea alai fuanga kau vari whale anga fuale alo skoi inga. Olo ua tama ele ai a multiple visa lai sa wai. Unlimited multiple visa. Al tama fuila lele a umale a ono masina e tau te tangofi ma toi apalai toi extend le si ono masina toi extend le si ono masina langa unlimited. Yes. Esa ola e olo siko inga ele ngofo mau ale nga kau mo faili siki sengi lea. Le tau mo faili siki sengi. Lea wa entai to tonu wa yali to ina olona valus furuma le lua le nei. Tausanga valu rua i tausanga olon soifua. O ila tau tonua nei, na whāna nau mai, pe soifua mai, ile vāo le tasiva rua whāanga, ile tasiva whaiva aso mua Januari. Lea e entitled, ile pasinga leo le a whaitau, wei le whaitau ngalo na tolu, by the way, o le aso lulu o le vai aso le nei. E whaitau wai pe tōlau lau, wei le whaitau ngalo na tolu. Lea lai ka mau wai loa pe pasi le pidi, pe le pasi. O lea la sa iei le wha moe moenga. O si o tama le tasi o tangata le ala fui nā no whina wai mo ulango le wha moe moe. Ia e pangalea. La ua halu ia ngai e siksengi le langi. Ia. Tai aola. E whai ei lau wha atatala noanga. Ma le TV1 na New Zealand. E wha atatala noa ai le sāvalinga ma le tūlanga ua tūlai mai. Ia ua vai lai ai. E vai lai ai me o tangata ai le lei le loto ma le lei ana me fai. Ia. Le na fiso o tai mai ila tou e o ngafa ma le vaenga la o tai au lai fai le ma fa atatala noa ngā ma le tamai tai fui leo Barbara Driver. La ua matua Ingalesia e sau se fatela noa e winga i le journey toi titia a tau nuu si toi ina i le tō lau longa lona tolu lea e fōringa mai e tau te tawhaia tātou tau le leia ai toi fo ila la uia tala ono o le tele o le upu ma le tala tau whaaleanga ioi ke le yo upu makala ua fai ai. E lea whaina lea pia no fai atu. Se o lo utino e le toi ila i nā mea. Tala au mai nisi mea fau. Faku mai nisi kala fau. Faku mai nisi kala fau. Wa pasi a fo i le lau mei. Wa pasi a fo i le whawhawhingi. Wa pasi a fo i... Se fai mai nisi mea fau. Ia. Fai mai... Sao ni ai fatu mai se si pe le tau mele tau te tanga o fi fatu wai Sam fo ngale le o fia o se fulu Sam ko e faku mai ngisi mea fo fai mai se si mea fai mai pe le rope te o manu mai sa o walu se lo matua o se lau tau sanga e le rope manu mai sa o walu se toia ina vatu fa fonga fai mai ngisi mea fo kango fi faku mai ngisi mea o pasi ya fo inga mea pasi ya nga mea wa you know a maka so ofur kanga kai ya kiringi fai ma whaasau John Wayne, fai ma create mai ngisi mea fau. Au wawai e tulai e. Anu sali i ua. Mo le sila fia, a le tāua i o le mele a so utango e whamanino atu, mo nei a inga ia e whaasese so loe e tangata lea o ia, o tangata o lato tonu a ia ana mea ia o tangata e toe o ia lato whanau, e toe fia o ia lato tei, e toe fia e whaina mea. Wa o kanga ka kongua ngā lelau ke whaia upu makala ia. Let me correct this. A whai o whaafafonga mai o tau Samoa, i nei ni usila o te leiloi Amerika po au se talia pato leu te tala noa tu lava umo na o ni usila. A whaapea o e whaafafonga mai, ai ele o le lei pepa o sou a inga po o lena ta whao mai foi ai sau ma liu i nei. Ele ai se tū la fono New Zealand. E whai ai se mea whaapea pe te nofo mau pe te le nofo mau ele mwhainka ngua o ingai. And this is a good information. Wa o le information sa o le mea lau te vatua. E ngata i le ola le tū la fono.
again, let me remind you this. E ngā kāre mea kau le mea tau illegally o pepa i le taimi lai te o lai. Yes. O le taimi a e whaamanawa i le tua au ngā luenga. Wera penga e sau e ke ka whao mai mo le masinga ai e sau e maliwa i ngei. Finga ngaloro a inga e whale la wasi o i ngei. E tutu sa le tau o le ele e tanu wai tu lou e te wai oe. Ma le tangata le nga whea rua i marisikisengi ai le i whainga ruenga ngaola le pengifiki le ola nga ako. Ia. E tutu sa le lei. Yes. E tutu sa le lei e le ai lava. Le ai se senga e le whapeanga e laku e te le no fo mau Eurovisita nga ke iai lewa fo mai e luas furu a wheke wai oe le ai no way. E tutu sa le tau. Ma le tangata ua le vanga wha mai mau kai misoro le sikisengi. Ma le ngofo mau ai le whainga ruenga ngare whare pui. Ioi. O le tau le wa iai. Le mo le tanuina, mo le te wina o nei tangata. Ese depends i le symmetry. Al kamale I mangili. Ia, au te le ilo peia tau ngofia ina. Ona o le tūlanga fo ile le whaisi vaia. E whaisi vaia o kamale I mangili. Le umane fo ile o fsoswani atuai. Le alalala na pe I te le aina maua lalo le tau o le symmetry le I mangili. A o le tamale le I le malai valele. Ia. E koi kiki a masinga e pe ka ifia pe kausanga. Ma si I lunga I a rate. Ai te ala tua o e totongi la ue poloka. Ia. E le aila mo o taula le whaafonga mai matau popole e awalanga e taunga tā atu le me toi ave ai tangata I e ave ia inga le meo le affordabilities. O isi e koi kiki lua se furu, kolu se furu afe. Le whaatape neina, e tau ngō fie le whea lua I soifua, le whea lua I laeola. Na I lolo whea lua I oti. Ia. Le ngā, so le e kau ngō fia kolo pāsese ke ki e ola I rungo de valele. Ngai lolo pāsese ke arua I ke e oki ai wakuru whafonga samo. Ioi. Nandala. Ele aia sona ese nga e tūlanga o le ta oto o le tangata e ta whao mai. A wane I whaasese ina oto I tala le au loto vale ie ma le au le ini ma whau ma mi kula ie whewa I solo I lalo le fonga ele ini au ni mea o ngai whaia. A wane I tau e o lale mea lala ele si o winga so siki sengi po so no fo mau. Ele ai mani na mea e tapa. E tutu sa le ta oto ma le lango mau le tangata na sau ta whau mai ana nafi. A fina ngalo alona to olua, olona ainga, olana whanau, e lango mau mawhale lau wasi New Zealand, e tutu sa le leile tau, ma le tau e ta oto ai le maoli e ona le atunu, ma le tau e ta oto ai le palangi. Tu sa le. Na pau alona ese nga, e tutongi sa o ai o ele cash. A ona I tangata ua iei nei tangata fo I ele no fo I nei pay your pensioners, a tangata u pensionga me whapena, e mawhai la, e ia la tofi sosoani mai le wins. Pa wana vaenga ese ai, e tele ava noa e sosoani e le wins, I tangata no fo mau, a wa e kere fuar kau kala isi. Ai ale e le kupela e wha mama venga mai le wins e le mawhai vinga e le a fōdinga kukongi ngole. Ore kuunga mau. Pau ana o le ese nga mana I tangata ia lea e o mai e tāwha whao mai. Ia po sesi fo I ua le vanga ova inge ia musu e aru I Samoa. Au e ke pupuli. Kangu oe e riro kuunga mau I le kukusa uma pau are mea. Ia e te tongi uma mai le tanga alo ainga. Lea ngai le ini nai wha maa avenga e maua mai I le work and income. Mawai, this is information. This is the news. This is information for you. Wau te loa. O lai whaasese ina lo mafofofa pe ue. E whainkange nga avis a o ki ngai la se o koru. A wheo ngai ki rongo fo alai whapea mei te tau popole te ua uma e ngai le mwhainga avea. E lea iani nā mea umaru oe te tongi. E alua oe e te aru e te tongi. I o le symmetry. Ave sa o alau ka avale e alu kokongu e alu ale mena i ele whare peise ofisa nai te tongu. E tofu a symmetry malatou ofisa. Aru sa o aia inga. Totongi e ina tanua ina tangata.
le wa vatu asiata iyo le wa vatu asiata information awana ifa se ina auto itala le au loto valley iyo pa o nai vaenga nai fata wai fo ia nei por kala me fa pene o le vatu wai malitato informations le awa yeli sanga kalea ava ai ngi mafai ka wi post nga atanga tai fa mai ia la le la li lo po fi aka ngwer ka ma le li la le wala ngai le ngo fo ma oh la wasa sa ni skeme sa sa il pala vale le si isumu iyo e solo mua fo il tangata le no fo ma e si fa kula kala o tangata ye fie fai upu matala o tangata o te loanga o tangata fo o la heta u fa mama wala tau vai e o tu te popole fo o to ye na mea le wo vatu fa fautuanga ia lena vai la o to sila la anga faisa mo le mali wo sio kama wa o mato o le to tele o mato uma ai me se a ule nei o le pele to atasi sio utama o fai ai fo i maleton ale halloween ola utala o le mafu anga na wala ino mana o to sio utama ni usila iwe leanga o Samoa esa ole atunu o tatu tofi but New Zealand is my home. Yes, New Zealand is my home. A o tātou umalava, tātou te taule pola, ma tilo no tātou atunu u Samoa o mea uma tātou te tautua sa saa. Lafo kupe kausi a inga, mea uma i Samoa fai wharewilavi, mea umalava. E tātou te wha a inga lua, but in reality, New Zealand is my home. So o le ala fo ilale na polea le feika mai o ngai o ko fa finge maku ko isa mo mauso ma a ingo se utama e vatu se utama isa mo e te wai lo na nuu le vanga kali mai le pa o le fioanga ma a inga poko fa malulu atu tu lo le upu marenga ngana i to ia te au e pupu uma lava ele o le lalolangi ia ia ole ere mea la e lua tua te sile vai ngai whatahua i nei mea. Tu uia lea mea o lou nau i whanua ma lou mata whanua. Ave ese ngā mea. Ioi, e te le alu mani ele, e te le alu mani whanua, e te nothing whatsoever. Whaafetai tātou te o e whaika kōsuki. Whaafetai ia i e pele ia i tātou o loo whiola pea. Ioi, o le a mauaingi suki le lei ma fai fa le lei se ina o le send off. Peila o lo nau ta inga sa fai se utama. Awa ana fai sa moa. Ele maua le tu ainga vaenga le no ele o ni vi inga au me o ma fai o nga fai. O a me ma fai o na fai o a me o fo ina ele tua o lo uteli tununga fai ele o yeise se koe fai ai. Ioi. Tau te lo oto, o lo whanua noa ia i tala noa isi tangata e whioki lako mākua. Ai o mai wha mai. O ke le manga o e whai, so nga whai fuangi mea langa e uma e ngā e oi lau whangau ko ko ngingo ai karafu. Nau, o lo wingo lau tala. A le kala ngō mai, o le whai le makua, o le whai le makua ka māpor ki ngā. Talo fai. Ua fefe i le tutoninga o le long. Ai le se i manatu i le alofa na tausi mai ai tausanga i tele. Kasi le mea le lava. Pei no fai atu pule a oi lau whaali liunga pule foi oi peke agree lau tala lu te fai atu pe disagree. E le o se principle of mathematics le mea lu te fai atu ai. E tasi al tarisao. 1 + 1 = 2. A ole mele o te whai atu ai. Ole manatu lava ia o asiata. Ioi. O a uma ni te leo ni mea sa matou whaaputu ina. Ai me se fo i o le anga le lei vale alofa na au mai. E sa whaao ki uma e ave whai ele wha moe.
leanga e le mawhai nga e koe kokongia, e fiu e umau kupe umau long, e le mawhai na e toe totongia, le alofa na tausi ai tātou e o tātou matua. E le mawhai. Me la nga e siro ufa angoa ngoa I kalangoa ngisi whamai. Ia le ai o au kere manga e polonga la ufa ngau le alu alo kama. Kere manga e polonga la ufa ngau le alu alo ki ngā. E hai. Oh. A o inga polonga le kausinga oe. O inga polonga le kausinga oe. I oe. E la whawhiwhela na e whapena na ua maua wa ai ulu tō na ita isi. Ua maua ula futi futi. I oe. A whaisa polonga mākua e kausinga. Whaisinga mea ke polonga ai e koe whaafo I eire mea nga polonga ai ka nga polonga ia oe. I oe. E sa lau tala. Ia. A whai ua ngalo ia te oe. Ia. E le mawhaina e langona le whaata waina. Pe a whai e te le I langona ina. Ia. O isi ka ngaka whamai. Ia. E mera aso ka whai e fuanga mea ia. Yes. Tau te loo tau. Ore tau te le o isi tangata wa uvai. A me se kere fot mako ainga. Mafiel me le matu ainga. Ioi. Tama fo ie. O isi ka ngaka pi e fia e lulu ui whainga o whala velave o isi. Ai a whairo ala tau whala velave. Na te ia le ufa mai. Ia le anga o mātou o ngā ia le tala le lei e le anga o le whaao le tanga e le anga o le whina lo Yesu e o ai a ka ia ko ngeisua ia o e ma vaku whaalolonga ia o e le ai masou ke ema e whapea mai le anga o le whina lo Yesu au a e ke vai aku lo ua fofola aku le ia lau ke le kolu se furuanga ki ngā lo wilo o ngarkala le lei e le kakaunga whaia ai ua e kalia ki nganga I loa le whaolakanga, ki nganga I loa le whaaleanganga. Ioi. La na lei no nau ue tu u le aso, tu u se uta mai nei. Tau sila la. Whaafetai se ua o ngare lupe foi vau ese. Mai se o le fionga le teitei fono. Ia, ma se o so. Le loia o ma to lua I le nei a onga. Whaafetai tele le lau mua lupe foi vau ese. Oka se kua keli. Ma e na anga le leia tu e maisi vai o tau. O mea uma sa e mawhai ona e whaia. Ioi. O mea uma sa mawhai ona e whaia. O ani matatia, o ani pisingisi, o ani mea sa e ausia I lau soifua. Auange e whaangaloi ngai. Ia koe whao ngā mea ngā. E koe whaafo I ai lau alofa I au mākua. Ioi. E ia iska ngaka. O le makikiva I le amakanga. A matalona whaatūr pisinisi. O le whaamoe ngā whamai. Whail pisinisi langa o le ua makukua mākua. Langa I le iloa le langi ma mea uma e kua mai e kako whare o loa makua mai. Ai uma e ngā wakile e whare o loa. E tau e whiotia tu mantua e tau whaia tu ise e whaasanga gele ai ngā poko. Ai sa ungarakati. Ia vai oko. Ia ele a mai fua ele ola ngi vai whare o loa. Anga whaapea ngā kouke o ia mō le siko ke eika. O tau mōma, o lau te tango e watu, le whaasoa lau tele I mea ia. Ioi. Awa aro koa kele o kako o whapea ngā. O te reilo ia uta mai e join mai pōles I a whiawhio la songa fua. A wheo tau whafonga mai mauma ele visi ia whapea fo ilupe matasila. Ia o le ua matali tātou purkalame. O le alawe whai mawai e tuli tātou Zoom. Po le halitaimi tau te join mai hai. Ai si toi fo I mai lau tala I le melea. O tātou e ngata lava le fia e whao ngāle alofa I ainga I le kaimi e kau a maka I se mea. E tau a mata lo se pisi nisi e tau te pāsese I lunga le anga o le fua wa mākukuanga I o mākua. Yes. Ia, kau whai au sinka mai pisi nisi lea. Kau whai au sinka mai whare o loa lea langa e whainga ka o lea ua mai koi inga ua mai lo makua. Ia. Ia.
Ainga o ngā ola o le pisingisi. Ola loa. Wa amata loa lana whaatiratilo i eise koe kurikuri o iau upu wa ewa nei ngalo. O au upu e tau a meo tonui nai oe. O au upu fo e tau lea ngai na maka usala i ngai oe. Lea la koe kurikuri aku o iau upu inga ua ola makula o pisingisi. Whatsoever pisingisi. Ai soso ku ile ai nga kau fai mai se ai ka la fuku fa kasi fo ile e kongkongi e fa mai. Mai. E ako o ya a mau ako o ya Frankie ko kle aku fa e ka la kongi mai kupi. Oh my good boy. Oh. Ko ingalo ako ale mafua anga. Na fua ina fa mai ole a fa ile pisingisi. E kua ia ile makiva ua ngalo le mativa ina ua maua mea. Ioi. Wala mungia. Ia vai la ka ko ye. Ela le ne vai ina. Pe ano fa tu foi mo fa so tiro te. Na si mai mai lo si o tama. Ia mana tu lo. O le ai maua te tongi ngā luenga. Ai te tau wana, se ka kaunga whaalu, sorolo ka mawhauwhau, e halalo mawhauwhau, wani si mea mawhai ona su e ni si mea, iwe, sao i renga ngangari, si o kau so ngangai lauri, se su e halu ni si mea, su e mengi si mea, whailo mara papakiu, ia, vai o i tatou, whai papakiu, to tele fans al tatou por kalami, to tele anga lelei mai le urupo, ia o whatu lo whai ta papakiu, whaapuku ai se lengi, leanga o lea, vai la tatou, ia mana ia pa le papakiu leva ia nga se feo le si uma e alu fai le long ai vai le mangai ia mangai o panga o papakiu wa peli mai pe o ma singa i ku le mai papakiu tau nga kele ku nga saving ali skanga ka wolwas fu ko sanga o se fi a ole wing o tala a fai o ele te mafuta mai aua ne e awa o ina na lau whanau. O te o ina lau whanau ina ia e whaamata ma e lima e me whai mo o matua. Ioi, aua. Se a me o le uke ngā whai ngā mea o manguia. O manuia mai le atua. O mea ngā e sili aku ngai lo mea kākou ke mawhau whau e lingi o langa. Ya, o lau whaasoale na. O le aso nunu nei, a talo whatule, to fine a Marilyn Lavelle, mafuta me bale to telo tato. O le aso nunu nei, o lea e to e tola ula wei le pili le whaitaungalo na tolu, o le pili lea a le sitiseni, ia pe pasi aloa, ma whaatu mawina. Ia e peila no whaiatu, ioe. E peila na fatalo fatu se uso ia voi masina moa eoi sa o le ia sa o le vai tatou ia ele ai maseisi e isa na fe au ile au wala na e fofuana ma fatino ile asocio tu a e ala ona faitala ona la tu tele muina le alofa fatino mo ioi ai tele ole o le finangalo na nei to ina ia o nei tamari o tamari i wa matutua ua anoa le la tu fa ia malo la tu so tele sa tu si mai maanga le mai ma ua fa mai tu langa fo isa ia ile e pe no te faiatu ana mali ia o te fo imari citizen au va vai tu ngai le o mai tanga tama tulang e ole makaukia le ole tau fale ngale we il temine to te sile fia samo ole matau tia ole level tau fale nga we ai o ila le ale na faiatu la utala matua i create la vai ele au porkiki ma o ke fa ko la kala le leanga o le mele wo paint mai o le mele wo painter ka kale o kuila e pa malimongi o ke ka ua ku wa o le pe lua le ua matua fai masasa ile atunu ul taimile nei mo ia la utala o fa matalanga o fa taltala noanga o mea uma leno wa ai mana kilipi te sen mai tangata ua matua i tu vai lua peni tarako yes ua makua i kuku vai lua peni kalako
ai ona ua o la silafia ua whaamata pupu o la taimi. Ia. O le ale winga o la utala. Ua silafia langa o la ka umai kusipa ia. O ngai koe kaimia ia ma ngai koe kausanga ia. E koe ko umai kasi ia ora kaimi fo ilele le fa mai a umale a fetausanga o le file mula tala no mali tusipa ia. Ona toi alau mai lea e lea tu o sa kangi e koe sause i koe fai kasi nga yanga mea. Ma toi, e tai wha a fōlinga tonu a wha pēa le mele ua sau weile ape fōi or kau whaleanga le ufai mer ko inga maranga ka mauru pōlea. O le awali ia le ua maa fuai, ba i ho ai tangata whioti, ua ho i ai fai ngā are ko arua le mala au, wa mana tua mai fōi. Ina ua tongi ese mai lusi felo. Ina ua ave ese mai lusi felo. Ele ia ave ese mai ngā lusi felo. Ia. Ele ia ave ese mai, ngā ave ese mai ai, marakasi o vai kolu o sianga vahenga. Iwe. O le ala le winga o la utala. E whapenga, e tali whapena umale a tātau mea lana ua sila fia le lei ele wari ia. Ua whaamumutu o la taimi. Ele ai ma sesi o la ua e toi tū mai le hisi whainga balota. Yes. Ua umare kaimi o limongi. O le taimi fo ile nei o la e tawhiti e tutongi tū penisi. O la la tau mawhai. E whai fo ile le se awala. E awainga i mawhainga run sesi. La te to olua i whaleta. Ai o la ukala mongi a leu o whaiatu. O ai lava le sui o le ata mo i whale ata wera pe te aru le fast, pe te tūto atasi. O le sui le nā o le a manu malo. O le sui ngā o le a manu malo. Ioi. Ai be aware o e le sui lea le a sauni e te mo e mo whale ata te rua tau wā. Wana i tau te sirafia, e le ai ma se kala asiaka e whaiaku o se wa se la ukala ngo whaiaku ai i lesi tangata leo le asauni a vea ma coach al manu Samoa le taito ofitu. Na se la utala. Na se la utala na o whaailoilo ma o lapatai ma Henry Swalka, be careful. Be careful. Na se e le se nga se la ukala inga o whaiaku Samoa wangi mai mauangi a koukupe i le leki o fongi po le tausala online le sa whaia lakapi Samoa. O le tausala online le na sa recorded o le one of the worst, in fact the worst ever fundraising al manu Samoa in history. Mafua isea ua fuli le atunu, ua lilifa le atunu, ua ila le akungu. Ua malama le atunu i pepelo ma tau whaaleanga nei tangata. Ia. Ai mai se ar ko orua lea. Ai mai se ar to orua lea le toia ina malanga ka vingi. Ai mai se ar le toia ina malana ta vingi. Fa ingoa ia fa penga or ko inga malanga ka vingi. Ele or ko inga malanga maurpo o le toe ina malana tavini manga ia ingoa nga. Al mafu anga le nana o faiatu. O vai atu i si tangata la tau te tango fi sen mai ia tala tangata o faianga ina mali o se utamama se utofini. Like I said again, o te le popoli nothing whatsoever. Ai o te tango i oto mai le level wa ia le tau faaleanga. Ma fesili lo ma fau ai sea sa le ikukupu ngai mea fapea. Ia. Sa le itutupu ane mea fapea ele ia ni tulanga fapea sa tutupu mua. A ole ale mele wakula i mai ngai kaimi. Ua madua iyo ia le va. Ua madua i le toe kea nisi le ngangana. Ua madua le popoi ma sopo utu le tau faaleanga. Ma fua isea o onga ia ko inga leo kuila ipale fai mele aku. Mea tonu ale ta ole ai uva lea. E ai uva lea. Ina ua le pale mia ma le toe pale mia. Yes.
o ana o ngalaia le o solo le o matua I mamafi I ko vai wo ka ka ele wo o ai ile pala ma mea uma ua hau I ai le o le tala no atangata ka lo fai ia le la toi fai atu la utala ele a fea walanga o le vaenga la valea o la fo I fola ina nisi o uso a whaasala lau ma nisi o to ina matutua I whaasala lau ngā pe o le fionga ia vui so ngā le ataua so ngā tule epa wafteisua a o le sau a se uso e fonoti tourist and so on le totele o le ale winga o la utala o le ua o fai atu fo I mauia e le toe songi mai e le toe fo I mai e le koe fo I mai o le ala le matua tau mawhai alto ina malana tawini e makua I lulu a pe o le lulu nga ao koe piki le apu e le wakula wali e piki wa ese le piki o le piki mua o le piki ronga lua o le whaavalavala o a uma mea le ai masena mea o whai ele wali ia pau le mea le la te whaia o le lulu ia to ulu uma ila lo whaleanga mea tato atu malolonga a foi mai fa feilo ai peia la ukau vai ia kore sui lo whaleaka o la utau mamatelea o le sui tonu a leo whaleata tato atu malolonga a foi mai fa feilo ai tato uso a uru popo o mai Samoa sunga e lupe matisila ai mesir sunga ya mau Constructors, we are very satisfied with the quality and durability of Golden Bay cement bags. We use it to construct our footpaths and speed humps here in Samoa. The cement's consistency in composition and adequate fineness have ensured strong, uniform mixes that are easy to work with. The optimal setting time has allowed us to meet project timelines effectively, which is crucial for our operations. In terms of durability, Golden Bay cement Tebro batile ua lua se fulu ma le 5 minuta o te daily tu la li ba le tau fa wa le Blue Wave TV per club o tau te yai I faiva ba tu te de fiafi o te fifi fa ilo atu o lea ua maua le mafiso o tainga I Samoa ma se tase o po a le le o tatu per club me va se unga so o vala ma le auso ai o te loa o le sui lea a faie te mo e faleanta e le ta wilo e palo ta uma I ai faleata e o ai pepe le ifana nau ua mana nao e kisi uma whawhelo ia tu isi uso ia korokota Roger po maua mai aka Mau Hunt I lungo le proklame e le reivanga o le fiafi ma lo le soifua manuia ua misia foi o le uso le fiafi ia po mo me asiata ia kilia le ia tu Roger copy Ioi, ia pior tu langa le na. Ioi, se fe ko si kai dia ka ko tau ia e susu ia yo. Mo ka ko wo I mea fo o so se mea fo e sau punga ia ka ko rupa. Le la ke o fo fa pe bu ka yo wi la e wo le ki mo nga ngi so tatu o tu ruwa seta. Yo ia fa fe tai le lo fa male nga le yo le tua. Wa ma fai fo ora tai tai mai lo so fua la to fa mai malai. Ia e mai sen malu tatu o fa nga wenga.
i le nei fo yaso a mata le nei vai yaso la so fu ia le fo wa tato felo e lunga tato por kalame pe ona masani ai o le fa fianga mo lunga pele o ina masina i la tofa ia mai se le mamalo se tato ofenga renga ma lo le pale ia le wa tanu ma le yaso sa fe ngai lava yaso tona ya tuma fa fale ai ia a le mori ma so fu ala nei le matanga le nei vai yaso fa felo e tuma samonei ma le nga fa Io e whaafetai o se whiwhia gai le loto, vai atu, ai mai se fōi wato e maua se tātou teimi, wato e whaatasia tama o tia maa pe o upu, o la lea pese, e oi o le tau whaatatari atu nei to e ina mātei, tu mai po whele te se i tama te tele i utua. Maupo e maua melita, ia, na o tulo na o lo la tala ile ta ua foi le o permita foi le i oi mau po e tau mau mai la fa fasili fa mole o mau mai ia alewa le mau wa tu e a le te fa fasili tu langa le fa mai tangata po fe tonu le te mafu ia sa no mai ia te lo tau fale tonu le connections po tau fale tonu le connections pa le sunga ya mau te lo nai manino mai o ia te au ai le manino atu ele o mau atu e la upito ia la to e tali mai fa bole bole se uso pe fa pe o le o sekil dei taimi fa ina mau fa fasili ia se e update mai po fele te ia ilanga le fasili la tunu por meu e sa mo po e se sia tunu Asia o mau mai. Ia, le o mau atu. Fai ona fa koe sisia ku o le la. Ia, faftai e seti. Faftai foi lava pale. O nge soka inga. I nei foi sota inga fa ona po. I ke ia walu mung se mea kala lia koe lai. O leo ke i ro fale asiata. Eo, e pea onga o boni mau waku. Wako wawa ai mai pou ia wai ai. O fa manu ia ngale atu. Eo, e maa ukire alo alea kore la au tu sai foi ba. Ma le fafsini. O fa manuanga ia o le atua i tono so ai. Eo, le ala pe ona ia i fa mo le. O no ko sa fa o ko fa kele le. A fa le ore ka ko amaka mai le fa o la fa ha le ko mai mai. Eo, pe la tu la ngale asiata ko ki a o manga wenga le o fa ka solo teminde. Ia le no pe e au dia i fole le tau sanga fo. Ia wa mai ale le. Eo, ia mai le sitting ia for tu la nga anga le o se tatu atu no asiata. Ai mai so o followers uma lava tatu tai ai sa tongi mai nei fa mo ya ko pe ala la o kengi la ko am ka fa yo le o fa le anga ma liu le ngai wenga ai ele suia ina vala mo mau o ngal wenga fa ele tua mo se ai e tau wala mai iso o se sa maria ngale le matato fans uma lava no tai ai ia mana tatu e vai vanga masani pe ona ia seta ia ai pe tu langa na tali to foi fa city Malo whaaftai te le lava mau po kota o whaata penanga nā mamanuia na o le tua e whaata penai o i tia whau. Ioe. Ngā la whakapenga le le ia oe e le tua. E te sile fia oe. O le manaia i o se tangata ai ai se history e ai se talaanga o lana savalinga. O ifo i tātou te vai e se ale saua manguia o le tua. Awa ye le sitanga tai pese a mata umanu wi o le tua ai le iko fuangi me ka uangi mangu wi o le tua ma fu isia e poloka uma mea ono le loto e poloka uma mea uma ona o le loto ai fa fitele ia te o fo ile uso ile auto tua i Samoa o a mai se o tatou watunu ia o le upomoni ele na ma le laina sa o pisi le lava ia so atoa i fuafuanga ma le lupe se mai o vale alofa fo i moritama. Ai se fai sau noanga o ama si o tātou watunu ia a oa fo ini nei update mea fo i o loo tutupu tono si o tātou watunu fa mon mole mau. Whaftai asiata mo le nei awa no le lei. Whaftai fo i mole whafsiri. Ia o le tūlanga si o tātou watunu ule i le nei fo i le nā fo i vai aso ma le nei vai aso wa o le tai fo ringa tūsalawa. O le maua ia nei timu. Tūlanga le tau o le maua ia le tūlanga i timua.
whawhetai le atua i lana whaasoa. Le fo wa tele swa vai tonu fa mo tele swa vai mana valele. A wa fo le vai tau o monga la pa pe mai a fo le vai tau sune. Yo. Ya ai o le tau mate nisi. Le lo po sa ne yo le tulanga le palolo. I le lo pe ke o ke kele palolo se wo ka le lo se po I mau o kai le sabia le lo po le kai la lo ko palolo. A se tulanga se tato tunu ya o lo ta pisa le lai tu. Ile tu ai foi ta yo se tato malo o se vai ngo minsta una to fai samone ya au ke fa kula ama o ila miska o mai samone ya ele rola po anga luenga miska au mau sia vano o minsta foi pole ai nga kapeneta male mamalo bang fa fai fa to tole tu samo tasi se malanga e fei lo I male atunu o me modia sia tele o se fa tu langa malo o tulanga I vala audia pe ona vala audia mai ai na I fa la potonga foi pona eu tatu tanga tolo ala papa au I so se tu le la lang le la o tu wa ya samona ya ta yo la tunu I find to fei loi male mamalo la tunu o lo vala audia mai la to mai ele ai sa tulanga il ma to tilo ma to lo samona ya bala malanga min sta ngal wenga sa idinga mai ngau se va le wo ka ko wa ya le va ale la fo pe afa pe a le va ale o le la au mai ele mtanga ngal wenga tele u le ngo wafu le lo min sta ina fionga ya ole so okay lo ngal va ale ngal se fu lo mi ke ro isa va le tulanga ile upgrade le la ye tulanga le va a sio tato tunu e fe malanga ile va motu o tu mo nei mo pro no sala fai o le tulanga se ta lo fanga solo tulanga ile restala ina le palota palota lo fanga solo terminate tulanga le restala mo ila to uma wanga ba o lusu tasi tau sanga ya terminate fa restala to tele la tunu o malanga mai ni so fa blan fa la inga sa monei ai mai so malanga mai I tulanga ita faonga ma mai asi ai le wo mai ma fa tulanga la to restala ya ma memoni aseta o le aka pisare kula pe ona ma le la sa nonga o la aka pisa I le koyo mai o ko ruare ko on me mong ya o le malo le pure ke o kula fongo fa nga pa lo ko le ke a va pe mai la malo e luar fa lu mai ya lo ngi war kula ngan ka da ai ai ko pe ngai ko inga o la o ngai la pisa o la ngai la pisa ngan mu ya tu la ngan lo ya si pe wo aku langu fa ka sia ko malako mai la ko mu ya ile tu la ngala vale le lo to leanga o le lopo ai si upo fa makalai ai o tulanga I tonu so tato tunu usamone o lo o tulanga le vai son tenei ile as farile sa fa ele suenga urfale ale colisio samo sa fa ele suenga urfale mole tausanga iva ko le vasenga iva o le lo lima tausanga fo ya le sa fa pe ona su e ila to ya pona yalo mafana u mai le moteli sala fai manono apolima ya matubuane fanga iva ele ngata colisio Samoa I vai vase ya o ka mai ki o pota no fo por colisio avele ia ilunga fo I avele po vai lima ia le ala sa fatanu ina so nga avele la stona ma o le wa mau mai tulanga I le taunu ungo suenga ia ma o se tulanga fa fie ina matua ia toela o suenga colisio Samoa lo taria ia mo po ai ani alo mani fa na o le afifiria se le tausanga iva mo le tausanga fo ya asata u fanga solo fo iniso la nga tongi le wo faila nga tongi ya niso a onga ekalesia po onga tuma oti I samone ya o kaimio le ula lode kaimio le ula lode po le kaimio le o le umai fo la nga kongi ai mama I ka mai ki le sua mario lole o sukala tu langa I se so pena wa ma sani so tatu atunu ya o tu langa o se selenga le wo yai o le ala vale fua na lulu le alo mafana o so tatu atunu po na ya tatu fana fo yo re fuara nga ko sere mai a fa ya lulu le se tu lo na valo ngutu male afi le tu fa wo na fa na vo ye e pure ala ko ele kure ye fa se ma yo tu langa fo na la sere fa ngon ne tsang ai asata tu langa so tato malolo o le fa nga solo tu langa I meuma se ivanga na ya ono le a foi ye su ye inga wafi mori pe ona va toile sia fi tu moane mo tere sala fai ya a o le wa ya ko le o ko ye se tulanga le peso ol pa
ona o le tūlanga fo i lea sa whaseani si o le atunu ona o le tūlanga li peso o le pawa. Ia i le tau whamtalaina le sa tali manino o lava le minsta o ngā luenga i si tama i whaale tonu. Ia i le o kaimi uma se lau pasenge se au aunaga. Ia i lava se lape i se whamoe moe. Le sa mafua ai ona whaima whatūlanga whaale tonu pe motusia le tisen mo teri salafai. Ia a tari tonu o lea ua solonga le lei. Ona o lea ua toi a watu le si a fifou sai tumu anei. Soani mo le moteri salafai. Ia a olo ia atunu mamao ta i o se tatu atunu. Feiloa i man mamalo le atunu. Olo o au mauma ai tau malele i nā atunu olo tō walalan papa au ai. Ia se va inga fia se atau sila fia le atunu atoa. Le lo lofi ane o se tatu atunu. E o pongi, lo lofi ane lango ma lo lofi ane lafona ia latou mea alofa mona i o tatu taitai. O le anganga fia o lo mawhai o na whatu mawina. Le lango i na i o tatu taitai. Wa mawhai o na whirwhiri ane nei foi pai inga pio na iai. Pio si tari atu le asiata. Se vanga nā wai ni simta upulumna i tatu tala no aia o iai pei lunga ta por kalame ma le nganga whaloalo. Malo whaftai mau, whaftai tele mō tātou update. E moni lau sau noanga. Vai atu i le tali whaaloalo ma le tali luma whale a Amerika. I le teimina to ai tau nuu ai o le aso sāle nei Amerika. O le aso whaamawai fo i lea o le whainga malo i nai California. Whaau mai le la tau whaamoe ma le stete au le lei California. Mai le teimina to ai tau nuu ai. Ia whaile awa le whailo inga le komitia a California. Whaanga solo ai Alaska. Uma Alaska o ifoi i Utah. Uma Utah o ane i Seattle. Uma Seattle to e tau walunga e le po na po i le la tau dina whaamawai. Le sa whaia i California. E matautia. Le vale a lofa o le tātou tunu. Ia, tu upea i la tau e ti ngalo to i le tūlanga o le tu uai e nisi o minista, manisi o le malo. O ai i oe. O le winga o la utala. O la iai CEOs. O la e mawhai o na exercise i a tūlanga. O aia matulanga o malo sianga e tu i whaaululunga o matanga luenga e le ia se mingiska ma se mingiska rangolango e le kango brief le lei ma whai poro kalame o na tu waile o le malo e malanga tu i wala aulia whapenei ia ona olunga o le tinga o loto e le ma whai walanga e le i kupungi me whape e le i tarpipi e le ai mani mea whapenei na tutupu ia o le mela ua iai ia na o le mo o voilele na ole mo o le loto ma le anganga e mai maue pe ana mawhai o na toi whaafo i mai le whaase furu tau sanga taluai ai si toi whaasa o sao whaapere whainga o le o langa ma le taitaina na ta whiri sau noai ia pa walanga o mea lai tupu le nei taimi a o le sasangi ma le sau fia lele o le au ma le milo sia o le mamalu o le atunu i Amerika i stete ese ia ua monia upo e whai poula. Ua le ole lea. E wha leo atu e fo i le nganga whaaftitele o mawailo mātaimi ma le sunga ia mau. Ia e wha leo atu ai le whaaftitele a Amerika. Mana tua mai fo. Ia o tasi le nei porokala me sa haua i mai ai lunga re komiti whaafoe o le ainga o le whaatuatua i le tua sa mo utasi. Iskeke ese. Sa tatala umantu e asiata ma le tātou porokalame mau ma tātou uma. Le porokalame le tau taiae. E fofonga ina ma longo puia lii le paia o Samoa i ona tafa te tele. E awhifio atu e lango le whamoe. O le askeke ma le askeke. Whaafetaila ata whaavai atu lama tau silatu mau le whaatumulia o le lolofio le tunuu. O la ngona mita ne nā o le tātou porokalame. Ma nisi o porokalame a nisi o le auso. O loo amana ia mai e le atunu u le tātou whatala ulatu. E awhifio atu. O vai atunga le wasi mai ia le tofine a Belinda. Ma ua kikeri uma mingi skari o wha wasi kakalo Belinda li mau. Ai whawhetai. O le mele le utewa aile tele na wheitai tangata. O le mele wheitai tangata mau. O le mele o le salu o le wholoa i kupi. O le mea mua lea le utewa ia tu le matua wheita mai ia
ia le vaenga lea io ele si tu e feita tele ona ua le mawhai ona piki lunga I lima tupe ua whao ngale pulumu vatu o ie tau nuu wai upu e sufia e afoi e tura toa ma le au fuelo loa whaaloalo le tunu sisila le atalea o ie yei upu fo ie whaavi I vi ia tula fale whaapea se ua o ko ka le ele ngei lau whaaloalo iyo le o le vainga tonu a lea mo le silafia e tupulanga ma ila tau e whaalongo soo I nei suanga o le vaatele e mai se foi o le suinga o le ula le atunu ila na launga ia ma le sufinga o le whaaloalo e mai se foi o upu whaavivi o le vainga tonu ala ua o tō tā le ele nei lau pule o ma lau pule malo ia i ora mafua ngale le ale ngapi e whaale kongu mai nisi piko mau Io e asiata. Ia ele fisigia na tulanga waele ikupu mo madia yo lau saunoanga le sa pa ifo iai. Ele ikupu mo. O le alme ngalinga le ikupu mo. Ia ele toe tau failo le tulanga sa alanga ifo itai. O le lai tu o tu lai mai avea mapale mia o le atunu o le fietau sanga. Ia le tulanga sa fa tu sa o tolo ai tau malele. Ina atunu po fe lava le atunu o le lalolangi lata mai pe mamao. Ele saunoanga sala lafo. Sa faia ma le manatu o le whasausiri. Ai peitai. Le ala ua koe ki ngai. Ile lo lofi ane o le atunu. Wa ana le o mai le whainga mana o le whatotu le atu. Sa mo tasi asiata. Ele wha ilo le tele o lo tau sao. Ile tamau a inga. O lo ola i mātou sa mo nei. La fo mai lau sele ni lo a inga pe. Lima se lau pe fa se la talas New Zealand, Australia pe Amerika. O fe lava le tūla lang. Ele ngata na whaatino mana o ngolo a inga. Ar se le ni na le whaatawale vale la tunu le manuia toi mala a inga korkota. Le manuia o mātua I maso o se saha moa o lo nofo ma papa au to tono so tato tunu isa mone. Se I vanga na foi la asia tatangata I le malamlama po lae. Ua malamlama ai le sia malamlama atiri sembea. Le ala I le whaitio le ai I le tūla I le malanga atu o so tato vanga wha fai. E militino vatasi maletunu e fouia vainga. E fouia vainga. Ma o le vainga fo na e vai sa monei. E ke rua koe ko il poko le miska. Pe ai sa monei. Ile kapungia vaia. E ke rua ko ala makala la ke ilo ko le miska la kuskusi mai nga. La fa nga ruenga I lunga lankes. Na ilo fa tu sai na tau sai I le fieta usanga sa tu la mai foi le laitu. Ya e kadia o fa la kusi mai ala ku ala ir miska ko le ofisa. Ia na solo fa mai na tu langa mo o ana CEOs yo e ke fasilia tu mo sau abano te tala no ai se pule o se mtanga wenga e tadia o le tadia le o abano na pisi ai ar time nei le o malanga e se atu min sta se ata pe na mali le sau noga wa ia ile fa tu tuanga ata ita yo le maloi min sta mo la to so min sta e ma fai manga fa tauli mai na e la to CEOs ona tau aveina le tu langa o la tom tanga wenga mele ese mai fori tula I merta to fainga malo I time nei mai fainga malo pe ona yai I vai time fo um vai wa le mesa yai asata le tau faino le tulanga kasia ka kari mai I matanga wenga umma ese furu ruare sa yer malo wana o pale mia ai ar time nei fa fia ina na fa leo le nga fia onisa tu stala wa mafai ona au ngale ai nga minsta por kapeneta o ma fai ana tali mani minsta ia tu sai ma fa fesili ala tu stala o ma fai na tali mai CEOs o ma fai na tali mai la to o va to fia e ma fai ona tu ina mai tali o tu langa fesili ngia ala tu stala ai ata bisa ai I pa inga tarwai sa le tas ya tanga tali mai ai pe o te fungala au nisio minsta ma nisio la fenga renga malo I lungo la foi ngale fai ma fui singa vai nga ia. Pero tu langa na siata to e fono fa pi e no finangalo fa fetai lava. Ile nei fai nga malo wa malanga atu e feilo ai male atu no e tu sai male vala au fa alo. Ya fa fetai wa le foi e lumana I le feilo inga foi ma o to ni sila. Ia tali tonu foi. E le o se ka mai mea le la ka penga foi o ko siata ma tato a inga foi I New Zealand. Ia wa lava le fa mo ia o se tari le to fono fa pi e lo finangalo taua malanga falalo lo fa tai mau io e moni lo finangalo
Va ai lango Amerika yo la ko skailia le ma. O le skailia le Amerika ia e matua vali ale folo le meo le American dollars. Io e asiata. E te Ia sa wa le na e o ia asiata wa tala me fa. O le io ore kuainga folo a voile ko vai ko esa vali mai. Io ia ai fa fetaila. Le hanga hau mai alo lo di mai ma o malu pe matsi. Pa fetaia ke le uso. Le ala se o fakaria. Po o ai ora vai ka le e aru ngi foi peli ka fa pe. Va kwale mele o se o kwa ngera o korkota. E mautinoa taua ina ia sa o tangata ave ai ona o tu le a o se upu ai tu ia o le te vatu o se upu ai tu ia ni wava ele o te mea e o lo ia ni wava ma ia afu o e pawa matua after ia tu ia America ia masia la tau fo masania le to fo la tu no masia la tau tu manga o ma tau la mau ni usila e ese foi la sikaili la ma tau fa auto tai fo lo io e ese foi la sikaili ma tau o ma tau ele pala la sila hangi kupe no fo lo io ele pala la singi siliva le na a o le me o le vali lo ngutu ia o meo lipstiki o tingilima umi o kamalanga la fola i ngor folo wa sisira lama ia asiata o le molo sira fio le o mafai na to talo sanga visa ele ko fai online le ko marsa fai america la le no por vaso por fa so visa ko va ko ine watatauna esau Yoi. Asiata o kai ai, momori le nga fa malo New Zealand. Lea ua toi tatala mai le ua iai le ofisa le ua i le sanga lele complex. Ia utafa tono le pamu voi lea le pamu society o sila fia uma le atunu. Le ua koe kalo sanga i tūranga i visa. Mo le o koe faya online wae e moni lava le pisa fo i se tatatunu. E le o tangata uma e mawhaionga access i lungo mengi o online. E o iakia. Ai whawhetai lea ua toi tatala fai totoa. Ole o famonisi o famondianga malo New Zealand le o koe karosanga ya ke kulanga voile ke lo koe karosanga la visa fai lo mai po atu langa i pepa e na omia ia matotogi fa atari i lava tai memba wai ia ole afa fai ngo fie foi se tato tunu le fie malanga atu le o koe fai le mele ka kala ole ofisa tarosanga i tu langa i visa mo le malanga atu i New Zealand ia pe ole stu langa le siata fai lo fota por clame ne fias ma lo fa tai ia ole nala afa bela fa fonga mai la lo fritua afa fonga mai la il fa ngofie de la ma wai nei lo visa matu ai nga mainga ia la fatatalia tu la auto nei ni usila ile oni tupe ai mo meo lipstick ma lip shine ma mena ia e una te u to ta fie ma lo visa Asata, ia le to ta fie ma lo visa ia na fa ba molo ba pepe fai poi po whatever fai fa ba molo mai karsa ai visa e ma use te sa no mai ya eso so male or kai me karsa ai lo ka visa o ka fiu e suare pepe fai poi po nga fa figue wale foi se me na ta watu ai matu ta penanga le la ta una fa e ai awala e ia le tusi vo le ave le tina le ainga pe io e alu to e foi ma e una vecina tu e fa che la coeva co pe pala vo fai voi ore le cusi fa pe never ever issue a visa asiata a fome ele we gola tala o ele sika haka le wa le fa pupunga ki poki wila va ve so ka ke ya le ka ke moi ka fa ron kore o le ngolo la lo ka var ki poki wila po ange unga ki le va ve Udah me komule ay me komule ri ave la karsanga ko kongo ale wati nai me lo ka visa i ko ka por kala ola ufesili mau ele le ala ufesili sawat o ise tangata ole itua ngai po le vainga fa le HRPP i lau lava mai tau i Samoa
e ono avea o se taita i step up e ono avea ua tele tustusinga i le ono suia ma e foi inisi o tustusinga no vai ai inisi a o ila tou e matua lango le HRPP ua la tou valo ia fo le tatau ona iai o se taita fou a new leader. Ala sa o tau mai tau a langa o le naite si o tatou watunu o tau te militino fatasi ai mai se fo i o lana ia e mwhana e tau sau noi le tu. O ai nisi ono step up e ono avea ma taitai ai wha amata e mawhai fo i ona tupu le vanga. Whaftai a seta, tā ua i ora whafsili. Wa o leo wa nginga i rungo whaasala launga martumanisi fo o tala ale la tau lava i tu. Ma wa vema mea wa me e se ai si sapora sa reita pipi. Mai le tūlanga i le toi whaono a vea i o i la tōni tangata lango mo le tūangai. O le tūlanga i asiata i le swafa fo o tamari i leo lo o anginga taimin nei. Ono o mafuanga ni asiata i le watuina le swafa o le tamari. O le tūlanga i le leifa atino o lana e mo i la walo o sa wha i le tūangai. Ai o le leifa atino tūlanga i plokete al miliona. E pei ona iai nei. Mai o lo so solo lava i whainga wha vae ma ta iala un fai ontu ina atu e whainga malo e whata mo e tūlanga ploketi lon miliona. Ai mai se, i o sta mahali i fo i wā. Ia wai longa fo i lona taimi i tono o le parlemene na fina ngalo wha alia fo i. Ia, pēla o to o stalo o lo o mafuri ei le nei taimi ta ilo ia inisi o tala noanga le atunu. A lau tafi tu lou ia le sui fai pule foi i le tūlanga e pisa lau tafi tono le parlemene a tasi le sui o lo le lei ona fata mo e tūlanga i manuia mo le atunu i lea lai pe ona iai tūlanga i fatinoina foi o la topoloketi ia mai a whaalongo foi le atunu o finangano foi o le tamani i tono le parlemene e ia tūlanga foi le e pisa i le mea mo le fale leia o le malango i le whainga malo. Ai le se tūlanga voi le o sia whai lo sona tamai ma whapea o ia lava. Oa. Pe o tūlanga na asiata. A o ta i olo i taimi nei. Ia. Ka ke re whapea haku a mea wa e sera tūlanga wa iai. Mo le o toe tala noa wa e pe o i tuanga ia so o tala i titi ma o ta whalongolongo iai. E pe e mafuri ara tala noa ta o le tuanga ia so ini mata upu e mafai ona fautua ina ina malo a le mere e taimi nei asiata e le o yaise tūlanga o se fautua ina le malo le taimi nei wana o le whaaleanga o ngaruenga le leia le malo eoe wana o le tūlanga fo i lea o ani tau mafai ngā le malo ini ngaruenga o le lei e le aise sosoani fo i lea mase e le ilo e taitai o le tuanga i ro e taimi nei ona whaafitai le malo moni ngaruenga ua whaatino ai wana o le whaiti o lava ma le tūlanga i le whawhi ai nai o le upura asiata, whawhi ai nai o tangata o le atunu. Eoe. A wae, o le wawa ai le atunu tūlanga i whaatino ngana malo. O le tino mai. Ia le whatu atauru tau sanga masina. Ia le whatu atauru tau sanga le pai. Ai ua tino mai le tele o ploketi al malo. Ai maise o la tau folanga sa whai. I le taimi o le road show. O le taimi i pito sili leo na tāua. O le tino mai i totono o le tolu tausanga. Ai le umal pai inga. O te taritonu. E umane le pai inga nei mua al fatua tui le tusa mo utas. Ua whaataunu uina lava tūlanga ia latou forfolanga sa whai le atunu. O le valus fulpasene i lo taritonu wa le ua tino mai. Pe ona iaia nisi o whamanuianga u whaifona mo isi o tatutunu. Ai maise lava tūlanga le ploketi on milion. Lea ua kele akala i le polokeki on milionga. O lea ua vaaia le tūlai mai i le taimi nei. Ua tino mai whamoemoenga, ua tino mai manuia i tono ainga. Ua whatotonga ainga i mea whainga luenga. Ia, nisi o taimi whapea mai e, la ua kuia ia mea whainga luenga pole ale mea whai ei. Ia onga ua kāngofi koe whaleanga, ea kāngofi kalakala i kua le lea o ngā. Ia peila o mākou. Ia, le ai e mawhai ona whaatino na e mātou whatoanga i tua o tua maota malawa. Ia maawe iluma le marketi. E mauwairi se le ni mo ainga. Ai o kere irola po fele whangau mai ai le tūlanga o le le manuia o ainga i ploketi. Al miliona i peona a mai le malo.
ia pe tu langa na siata a sta mali ina I la uia fa longo ia ia te ila tau fo yo lo fe fa so ha yo la to fina ngalo tu langa ai ma sela pa I le lai tu o la wa maka ko ka wa misala ko ma sa I sala ko kai ka e fa ongo ia ma se si va fa fa tu la mai I le pa lo tare lu mana ina lu no siata ma le nga fa lo ma lo fa te le lo fina ngalo wala ngai e mana tua o fa o ta ua lava faalinga fina ngalo ma manatu e fua ilunga o le ngalue ma le tali mai ale tangata ile se la usau nanga e mo mori foi la fa malo ma la fa tele le foi pulo so mato tu malo o la fa asi le fie le le fionga te pa au ya lo tafi a o fo ina vatu le tu la lo le tauta ya e vatu sa o e le tauta ya alo le tatu tala ai o fo ina vaenga e te tau ona fa mapu e le nga fa fitai e le ma fai fo nga ka ko alo ia mo tatu fa le ano le nga e te tau fa alo ile te tau iai o le winga la utala langa le ute vai to le fo te tonu le page o nga luenga fai ma poloketi se o matou tu malo sa tu paitea e update mai fo ele sunga le felo tusi po le to fa to wa ya wa to wa a pulu ma le to tele ia ole e u li le alu le polokeki la alu ko ngo se o matou tu malo ia ma to ya ila fa fitai o te tusi tu fo ia pe yo no te fai atu po pe ke langu moanga pe ke langu mumu pe ke langu me maka pe ke langu liuli ai o le ale me wa mai e le fai nga malo o le tausanga ma le tausanga e tua ia ile atunu ka kaunga fa oro kiuke o le fai o le meranga e le o se kiuke o se fai pule le tu matete pe te u ko fa mo o kelo le o ke ele ia ale uma enga ka pu e maiaka o la ku ku la ko fali o la fa la ko fali o le fesidi e fai pule e tele no te o le fesidi o le fa kausanga ile fa wan ko fali fo ga fali ruang tele o tausanga ile ifai ko fale fonga fale lua kele kausanga ile ifai ko pisingisi fa ala kele ko pisingisi fai ko fale o fai ko ka vale ko fale ka vale rental whatsoever la mena le tu poina me le mau tausanga to tele io ko fai le polokeki ale winga na le na fai la tetala ai pe no to fai tu wa pe o le situ malo le nai tua pe o ali pata ele nai wo to fai umar sa I linga vaenga ia ona o le tele o nisi na o manatu o manu mai ai o no le winga o tafa so ai mau o se tangata e ono mafai ona tau amaia se tua ngai malosi ma se tua ngai e ka o e fai ko war ki ke fa ngai da tu tia ngai ar ma e paule ngai le kai mi ngai nga o le ngai ka fa leanga o le ngai ka fa vevesi e pau fo inge yo ngai so le pe inge fo fonga ngi fo finge e fai ponga Ele se sersa no nga siata. Ioi. Esa alo te fai atu. Fato auta ngo o maua ia taita tatou e mo ia laiti ai na o maua taimi o maso e niko. No ta maua taimi o to ina le tiuta matoa. To ina no no malo. O kamanga leo taitu au ale le to tele o kele o to ina le fionga i tama ainga le tuia tua tu po tama se efi one of the best opposition leader best politician ka malo e ko kiki tu lo ele la sira fi mai to tele le tama lo le meta o opposition ia tu langa fo isa tai o le ale winga o la utala so le ele ai ngi e o lungor kivi lau ponga fai ponga o kangaka ma o pingi nguku ngi fafingi tu lo wala utala tu lo le upo to ya fato a ova ya le ngi porokiki o fai ngi ko inga me fapea e ta yo itu ngai ma tangata ye va ye le nite o matua I lao fa ai o matua I sa ti ai le ngota ulelia na o le tau fa le ngam tulang ya pe o le na la no fa fsiliatu o le sila ofisili ma o le aso fina ngalo e fa makai marie yer kai kai ori ku ngai le kai mingi e fa se ese ai lo tu se ta ile yer va nga moris finga palo fa makai makangar ko I Asiata ya o te taritonu wa wasilinga
ona o le ana o ia le fasilia le aki epikopo fo o le kalesia a katoliko le una mbawa tu nei ala le anga kaliko inga ele sisi e mbafainga ku ia le fa mo le longo winga a fa ape alu alu le numa na ia siata ai ia sisi o lana fa nau e tula i mai e a vea ma fai pule o le palemene o Samoa o ke ilo paunga o se swinga vave o la ia le HPP pe afa ape ia sisi sui po se alo fo ia fa asino i le taitai o le tuangai o le ACA mai le no for palemene i le tu malo le o le pa po fe lava sisi tu malo e sauai ai sau le tuangai po le HPP ia o te tari tonu na pauna o swinga o la ia e mafai ona tu ye ele tai o le tuanga ila va no sui ele tai ai tu mai peitu ai wa terminate asiata ele o mole o ko ia se kulanga ia le fa faile la ko kipo koko serenaders foi le sa pese ia la fuka ape e oi ia onisio na ia la to fa potonga sa mafai ona va ai tu fo ia la to saporas ma me va penai e fia lango ye po le se me ko ia mole o ko ia se tu langa fa pena e wa le lo po le tu langa bo ye ne va fa fa e ta tonu ga fa no o tu le ile lu o no le fa nga pa lo to lu manai wa la ki e ko se fa ngu bela fa kula i me se va fa fa wa me monina o le o sa wa i wa mo so o i fo i samo nei so ta tonu o se ta ma fa fo ala tunu o lea wa iai i la tau ore vanga wha upwhai lawa lea ni tuangai. O lea ua iai le wha moe moe o lea whatu la isa la tau vanga wha upwhai. E iai lawa le tatonu ngai maa fua mai lawa i le taita inga. A wā ana wha apea ua i oe ia le taita i o le tuangai o le taimi nei e wha pālota ma filfilia ia seisi taita i ese mai ia te ia. Ua le vanga ngā poingen koe wha mau popo ifu. E iai whai pule o le tuangai. Wa alu ngai le ongo masinga ngai le varu masinga le oko ongi me fai ale fafartui por bang fa fai bole oko au wai le ka ke va ai ku ai mai le tau mate fo inisio fai pule le ka ke va ai ku ai le oko ongi me fai ma wo fa ari fa la telefoni so la tu fina ngalo i taimi utu nai e tu sai male tu langa o le fa se so la to fo ila o la yo ai la lo le ngole ta pipi ai wole fio mai ona le tūlanga fo ile la tau sau no nga fapea ele ma fai ona fautua ina to ina ioi ia pila tūlanga naset e fa ongo o le lo wo ese si va fa fai wo run mai lalo ia fai pule yo ile tapi pin kai mingi ia pe o si tari le a siata ar tūlanga ia ile me wo ia nei se wa wole ase se nga mar kama kiki sa ku ai le vasenga ioi e ku ia ku kama kiki le vasenga fa ku ro no fai ao fesiri lo o le ala me wa e kuai mai ele vasenga ele ngi kai wa fai mau masangi lo sau wa halu pirioka wa afar pirioka ya le kari mangi ngor ka mai lau sungar fai o ngo ke savari mai la kure lau papa fai do mara wa la fa pe mai da upura ku sei lunga school ahead go slow le ala o se fai do mo awala a le wa si lo wa koi mara la kor ka mai ki pe kai fa pe ngale lu wale wa le va ngale oi wa ka wa kwa fai do fa me ko si lo ma si lo wa kwa ya ma ua leo to ye se tulanga se ma poponga tari tonu ala tala le sia ta fai o tari tonu a ko o ila ko ye ma lo si ma ta fa le nga taimi nei fa nga malo po sapora si re pipi ele onisio isamone o ila to wolo ye ya tunu mama mai to ai titi lava ila to wolo o fa ye tulanga le a samone ia a siata wole ai se vai pa noa o le atunu e te watu ye ni fa potonga ele momori ka ke loa i fina ngalo le tunu e momori mai fa fitai na ya tato por kalame bo o itangata fa ngar wenga le malo wala to i loa matari tonu le te leo fe awolo tau mori ya tato por kalame mai tato u mala wolo fa ya tato por kalame lango le malo mala la to hamtalanga e bo ya ma ingi maki nga resi kaimi ar mahanga ye yor fe au ngai momori ko i kua e kakai e ka i fa kangi pere longo i karinga o taita yo po ila to wolo ka mafaya mi milo ngal wenga le ya malo asia tatu langan na talo sia ia o aku le fai ungole ore ngai kausanga o ka kova ai perita pipi pe o si tari le mana falo malo fa tai mau lo fidangalo o ia ni manu lo ti ele vaenga ia
Pala nga o lele koe morwhinga paro. O iei ni nei vaenga o lo latou ta uina ma fola i le atunu. A latou tu tula i mai. O le asilia tu ma o le a iei mei o le a latou fai. O ini me whapena o fai. A fua i le mele nau ele to ina fa mai to fo i mai. To fo i mai o le fo i la unga i ala na tavini le amala na upo le e to fo i mai e to. A o iei la ni nei folanga e ta ule atunu o mei o le a latou to fai pe a to fo i mai. Asiata faftai bon fafsiri seta wor fesiri dia langa yere ko inga fai mai ore mele wai wale mangulau ki a wo mangulau ngomu mele wa ole ai mangulau ki a pe ona masani ile upusa mo e tapena loya fanga palo tapeto e wo tulata ile si fanga pinga tu no a makaka ko fa lo wo pese makio aku si ilunga le mele makio aku fai le ai se tulanga fa pena le la mo ni sa no garto ina le a so matou no foi tua o le o ko yengi mangulau ki ko ya o me mangulau ngomu ya sa kai mingi wa ya le ai fa fonga le tunu wa le o ya i se tulanga o se la tu tapena a fo ile tele an fa manatu i tato por kalame kai mingi o la ko ka penga mambao fa ilo o a nisi va enga e mafai ona o lato o mai a silia tu ile lato mangulau ti lo fo fuanga le malo e termine wa le a lo fo fuanga le malo ya le mele ya o le fai ko le ki nga ia mala vale le wa maka se e va le mafa nga i le mala le si fa popo tato mala vale i mala vale le fa malo fo le o le wa maka fa nga i vala like manisio vale le fo ia la millionaire la ma me afe i se tato tunu alo ia yo sa mala me nga kafe le vai ko malanga i lunga le pico ka le Aure ayo sa mala mai. Ai le se fasili ile fiata usanga martele fo tu pepe ona ya. Ya wa le fo ye o le longa sembe ai. Wa fo la ko manglo ki ele o fa ai lo lunga la pokala me fa ya pe fa ai lo mai lunga gus pepa le wa fa sa o lo solo inei samo. Ya pila tu langa na asiata ele o ye se tu langa o tu mata ile tunu. Wangi fa nga fo re ta pipi. Pe ma fa re ta pipi ngo mai ku aku lunga le kokongi a maka i le se furukala. Ia wa lea mai le fia tau sanga le pepese ai. Lea ana leo mai le whainga maa loa whatu tu ele tu sa mo tasi asiata. E le au le whakala le kaimingi. Mantua fo ila e whata ala valu le anu le tongi a mata le taimin nei. A o le tau sanga foula iau iu life to ato e effective ai loa ma le tūlanga le valu su sene le toi. Ia o na whata ala valu ai lola ia leo le tongi a mata. Mai le fia tau sanga sa lua tala lima sifulu. Tolu tala. Ya le fato o le sisi tanga va per tongi amata o tangata whainga luenga le leipa ia po ila tau e maulalo tūlanga i tongi oi mai o se tūlanga le lei ma se tūlanga fia foi le ma fai ona nga lue le malo e tu sai mana forfolanga sa faia aile o mai tonu a o kai mingi a wika fiola ia o le faia kwa le meo mai fa le anga a o fesili sa ma fai ona o lato faia sa mafai ona lato fatino ina ia vaenga o isi a wala asiata le fato a o ye le ta talu antula mai fanga malo fo vai o ke fa nga ya u fanga malo fo le upu fo ona ele a tu se pa inga tato a inga fato tu le tu sa motas ma o lea e tele lava tala ia a o lea lava nga lue ma fanga solo ala to fo fanga lwan ma ba asiata ana a pe o le tapi pira tu lai martami nei Mole vanga kofu, mole va fanga ko o kangi sika vale manto foye. E o mai le tapi le fatu tu le tu samo o tasi tono o le fanga malo. Le ana o mai mawar tu langa i ta vale fo a min sta fa winaide. Le silia male tasi male a familiona. Tu langa i la to ta vale fo na oka. Male fa mo mo ko fo mai. Ia le sa wa mama Naomi, sa wata ofi. Yo fa mai ata mata ipale mi vai o mai ka ko ai ka vare po o nga sa fa nga la vai le la fa wa le time nei le fa wa le time nei ang fa pengi fa nga malo le tapi pile ko mai bo le van ko fe o mai ka mai ingisi ka vale siria ku ro ka vale sala ku fa nga mo ia per tu langa na siata le tari fa siri le ai ma se ku langa ngia sia la ko fa la wilo o ani la to fo fuanga mo le lumanai pe a to tu la mai ia mele o la le ko umang sa ngo ia tsa ile tu ngai si fatan no pe a faila ko ke ko ku mai ile si se lau ka usanga lubanga ilo winga la wa ka mangi go si ko inga ele ko fo mai on me ia le wa pe ia le fusuanga le taisen ma po le faingi
Wanga le kongi a foi le oni mo taise na wale ya se fa mo mo. Male nga fa lo seta. Alo faptai mau. Ele se la usa no nga. Awa ole mo te fiu e fa longo tu matau va vai at. O ani manu lauti. O ani folanga. O ani manuia e se sa. O ani me fo e fai. O le ani ati na e o ai o le a manuia ai e ono mau manuia ai ainga e ono alu ai luma Samoa le ma se mea e kasi pa wale mele fai nei na o le whaavai wa malepe fa mai wa soli le whaavai wa maa sofa le whaavai tulou wa maa lepe lepe le whaavai o le mele e man leo te vai e tunga le tu ai ngā awala ma le tu ai ngā whea lo le whai le whao ngā le taimile nei o le nau e awa lava e whaasufi tangata e whao ngā le whaavai. Ina ne i mea ane ua matua i su e umane i mea. Ai maua e ai. O lātou tonu lava ia e talepe ina le whaavai. Ai se vaenga la walunga e matua i tātou tu i mao tātou pipi i ai lava i le whainga malo tu lai mai ma tu i a malo fie i ai ma whamanatu. Tātua nā le rule of law e pei ona pepese ai. Leanga o i kongua le la lafi ai tua tangata nei. Mana ia yoro mai whaasoa ma le sunga le tamaita i lo ia le whionga e unasa i unisa polu 2 weeks ago o i nei. Mana ia tele tuititi tolu i tu lao mo wale mawanoa. O isa o le sona mai ai ma o whapea i foilo uloto. Whawhetai i tātou purukalame. O lo o iai le moni ma le whaamaoni. Ai ele ai fo inisi o toe whaamoe iai le atunu uri sa ilinga o le ami o tonu mau. E na o tātou koe paua ngai o porokalame. Le whaamoe o lala iai. E le tauti nei au leo langa o le corruption so te tonu o tātou o tunu uti loe nai te akuri le le iei fo. Toe paua ai o leo le tau alanga e whaia le whaiva le sa whaia yoange o le alanga le vau. A o le mea lea nau. E tasi ale mea lea afua iona nau e toi o mai te tonu mau. A e maisi o le whaafonga le atunu. O le ala fo i lea e afua inga le ingi o lako mangulau ki. Lea ngai lea ise mea. E le o fia o mai to tonu. E le o toi fia o mai tu le e pamala na vaenga. E le o toi fia o mai. O le whaingongi mangulau ki mo le akungu. O le whaingongi forfolanga mangi mea le lei. Nothing. Na pau ale mea lea leina toi fia o mai. Se i o mai e toe puni mea ia ua kauari ali runga. Pauanga. That's the one purpose and reason only a fuai Samoa. A kako walolofa ili akungu. Let's block them out. Yes. Ora kali nga. O tātou, it's about time tātou te avesa o ai matu usa o loa lengangana. Iwe, e kasia le mafua anga le koe fia apa mai ka malo le pawa. Kasia. E a apa mai, le anga ua lele la a makanga mangu irunga, pe yor va mouru foi lele. O le ua le o toe ta oto i le liti tai. O le ua masei ua makangkanga. Wa amata ona ea malia e ilunga le corruption. Ma ua amata ona ea malia e la iloa e kumuai. Kusa o le ua iloa kulunga i me ioudu. Ai toea o fōlinga lea kausu e po o ai kongu fōlinga i e lei kuo mengei. E tasi ala le mea le mana na o ai tangata nei e toe fia pai mai kokongu. E koe fia pai mai se e koe kapele le tūrau le nutu le paipa le au le ale kia le paipa. Koe kape maua le anga o la ua makangkanga le kaimingei pauanga. E sila oe le ina ua fo ile le tulia ese eva matamu ai ke sir fia le ya fo ile atol fa le tanga ma fa mai na ua tulia ese eva matamu ma le fato angai etena fa mai le tala le tusi pa ia ona fato nuina le tua o le ke rupi ma le peluafi e nate leo ina le la au ina ne imeane ua toe a apaku ia ili maore pelua lea. Ona le tau nuu leo fuafuanga ia wa kukuri ese ma o e whangwhangau ma ururuola
ia ma ai au me ai malea fu fa ngau marki nga o nga kai so solo lo mangava ai na kada i loa leo le la au leo leola ele peruafi ma le ke rupi ina ia ua nei toi papa ia tuli mo eva ma atam ma toi fo ia la ua ile fa va ule sai ai e fa penga u male a kol melea mau wanga sala wanga sala wasila sila maile tua wanga sala le tata inga sai ai tutuli ese loa le wo ka ngoi kara fa le nganga le ka fa tutuli ese loa wale lei ona fa nga mano no fo e usta i tu la fono na vatu e taita ai fa se furu ka usanga ai vai tu le tua ole a au mai le pule a le sa ave pa le mia la au mai lungo le langi ngo fo ali kai pe yore olo pa pelu le na fa ese e lo le ngana ngo fo loa matuli ese e fa nga ai le sa wor ka mai ki ku lo le sunga la le mali do mo na tu tele le fai fa ko anga sa wor fai fa ko anga pingi a ko le plan le ole mela le or kai mingi pa wale mele nau iai le to ina malana tavini mana tama o le to fia papa ia tu ile la au le ola pa wale o le ko fia papa ia ku ile ki o le paipa awa o ina tonua e matua to e mimilo e sai vifo mare makua e tape i lalo awana i manu ilunga ia ulu o tangata fa folinga ia le amata na manu wa ilunga ai te lola la tala ma mar fa fo ko mo wala tunu e sa o ile ngangu ale le wala wi lo ale to tele e no can no can wa uma le tai wo o le tai mi sai tia ai fa ngal di apo ole ai ole a fa mati la tila mai luma ole a fa mati la tila ona sila fia le lalo langi le nga o Samoa ele nga o Samoa le lalo langi akoa e mata utia e sili yaku le leanga wa mioka nga kai sa fa i ko kongo ofisa ngai lo ngai pango tala e no fo fa tanga tau lai fa apolo ngai kango malala ioi Mariela pa wanga le lat and they have only one target e kasiar kangaka le makua i target le kai miringi e na ola auli lava e na ola auli ale mali toa tulo ioi ola o tilo ia le taita yo le tua ngai ma and this is my analysis ola o tilo e yai le tu e mafaina la to sao ya nga ile fionga tama tai parmia e yai tu ma ale tu fo ile le va fe lo ai e yai tu o le va no fo o le va le langa lau ke kilo ia o le lo matulo lava o le tina po le fionga tama tai parmia e yai na nga fa masi o fo ie fa tama ai tu tupu fo ie princess e to inga vainga fo ile le fa pe e mafai anga makowo e mafai anga makowo e valu sia o le faunga ngana akiro asira sila fo ile sui pale mia o la fo ile lo HRPP e mafai fo inga la ko fru yes te sila ma kwa le fia ma HRPP la fa so la ngale wo ka ngosa o ile makao siari bo ka fe ka ngofisa o ile via fini o le uta fe tango fisa o ile fatu le mea sila tu le taita yori tu ngai mana tama e ma fai fo ina la to ulu fia le fina ngano sui par mia mango mai fo ila ngor kamaro sa ku ko kas e tiro sila mai fo e ai fo isi ala ko kam e fo isi tanga tala tu tonu e ve ma mingiska la e ma fai na la to ulu fia ai kasi ar kangaka ia peka ki fai ku foi ka ika helua ia male to tele ai nano fa tu etasi re te mili nei ono le ute tale noa ule tumu le taita etasi ale tangata o lai matua ngau umaikili na o la aule al mali to
le anga o le tangata lea na fua matangi ai le to ilalo popo ia ora ule na tilo iai mau ai le se ia vai le kelo mea nga ka ko valo ia tele mea na tatou valo ia o fe o iai o tutupu o le tali a le tutupu faia o sa moa o mea ma fa pena mai si swinga wa iai a le o tutupu uma ia iso fina ngalo mau fafta se o taringa e sia longo i lo fina ngalo tala foi cha tonu hoi fa pena le atunu oi ole makua i mangingo o ke ofo foi e pe ya o polo o makua o ke ofo ai o karinga ai le fia fa longo le mele fa ya oi ai matua i moni mai o te e sa ole mele ya e ngia makua va koela ko pa loka ile mana yo fa so aseta wana o se langona e vai e to fon fa pi i lo final awai atatu tiro le ia ile amatanga male fa vaina mai na o le tato vai fa faina o fatu tu le tu sa motas sale mo fai tu le ponta o fian ia suine yo HPP a o yai la lo fa malo HPP pe ona yai le lau del malia toa o famina wei malesa avea mana sui pa le mia natai ora ala le be ora sa wai ala ka mai kai bingi pe a fai re ba fai o ia ka fia aku ma fa mo popo le HPP natai ya le ala o mar terminei ele ai sorry ya wefa oi ele ma fai le fai nga pa lo ta tele le lo o tasi le sa ma fai foi ona to sa vali ese mai le sito to o ia tangia mai ai ele o to ai se malo si anga o le ta o le tuanga e ma fai ai ona ia to fa mau popo le vai nga fa fai HPP buanga o ka pisa o saporas ma fake pictures si a o le mea monia le fa fonga le tunu wale ya kwale HPP wa fa ma vai kwale HPP man nei la lang o tu langa foi la na o lo ye time nei ele o ma fai ona to fa mau popo ele to ina ila to o lo ye la lo fa ma lo HPP time nei ia ko foi lo manga kuile mol ma vai nga tuua le sa no ele tama tai pale mia ese la le fina ngalo tama tai pale mia ala o mai ar fina ngalo lupe matasila le ma vai nga tuua mengi o ma vai nga sole o ka wa nga fefe mai se fe oki asata mole me foi le mole ma vai nga foi nga sa fai ko dua a ko lo le ngo masinga ya nga lo le fai le se ko dua ma vai nga le lo makua le bo fai ko ina a ko lo le ngo masinga ya nga lo fai se ko dua nga ki kala vo nga ke ai nga lo ko inga le wo mimika la ku di le ngo masinga ngi ai nga lo ko inga ma vai nga le lo makua i long ku nga ngi fa mole ko anga e fui de mukia ko anga e fui de mukia le au ka le ala si wala si ko inga fa kali kai me pere mukia le ngo masinga le so le ko ya ki le ngola o ngole e ser ma vai nga fa i kai pe la kai pinge ese ala ko fa mo ese fo de me le ku la mai ese ala ko fa mo ese fina ngalo le tua mai ele au ar fina ngalo le tua pe ona mali ele sa no ngaseta ele au fina ngalo le tua ini tau pulenga mani tulanga ini e ta inga fa pea e fa ono o de tulanga o polonga le tunu o uia mala ukala mongi le fa ya ku ilo no foi samone wa makua io ka fia wa suide fa nga malo wa yo o ar kai miringei manuia sa for le o taunu mai fa fetai o lele ya ko se pai inga wa kupu le kele o fa moenga ma le tele o forfolanga sa fa ya peila ona mali ela fa so asia taile ile la au le wa wala afeo ki ko fia pa mai ai ale lo fa ma wala lo to ile tua ma masala mo ele ko pa ele o i se pa ile o i la wala au ko ri au ka fa ile ko pa wanga ole wal melo we wanga ole lo si valo le loto le va ya tu ile lo fiano le tunu ile o pongi se tato tunu ya tunu mamau yana ola to wasala la fole upu mata nga ya te o to lo ya tunu mamau le wa ko ki nga aku loko ile kau fao mai o to umalo ya tunu ma asiata ole tato fai nga malo e malanga atu se yo la to fe lo ele ko por kai mere tapipi
ele i kai o yeri ta pipi men ai ana fa pe wo fa ma walalo loto ma sala mo ya la tu la fonga o fola folanga ma fa to esere tunu wa yai sisi fa ono yai sisi ava noa e koe malo si mele ta pipi ai le o se ava ngoa e koe fo i mai o se ava ngoa e koe malo si la kiki mai ai le o se ava noa e toi fo i mai i le pulenga malo ma le nga fa lola seta esa orika la lo mo kuai lang kama hoi le ngale oki o le uru ai le se kengi mai le kala lo makua a ufua i le tamavutanga ua ono tu se tafale i tupe walu le o tino lo ai o te loa e maua sauteine ai tua i la e fa pena la le tulanga le mele le tate vai tunga e ono maua se ava no ai tau fa malo si la titi a o se upu to tula ia vea matai tai e le ai se mea ma ola ufo ia tu ola lo sia ma tu fai pule asa tu paitea ola tu ola lo le wala nga esa o ma moni fa maoni la usau noanga mau au te loa o le tasi nei o fai pule o le lei le fai ngola na poloketi ai atia o le faa uma le lei o lo tausanga i le lanu moana ma vai le lei fo i le lei ia ona e te sauni mai la ia le tuli manu mumu ioi ai vai oi penga uma fo ia o si fai pule mo to vai ia ale if ale can do it if mau can do it if tu can do it why can't you manisi le fa tu la ioi se o tatou tu ia le mea o le follow the leader o tatou follow the blessings ioi o le tatou manu lauti o le tatou game plan le na aua tatou te follow the leader langa e uma enga wa e koe ika le leader follow the blessings alu i me yei manguia langa a manguia a e follow a tau muli muli vaenga na o manguia ngao le kua e manguia i roi ku malo ioi le anga i whamai le tala le tusi o le manongi o le ola e ola ai oe malo a inga malesi ai a e sanga muli muli a il mangongi o le oki e oki oe feoti umantu ai matangata langa o le tala na tusi pa ia le o se matala mamau o le manongi o le ola e ola ai lesi a o le manongi o le oti e oti ai malesi tu o ia le tau muli muli le manongi o le oti o le tu walalo lea male fautuanga lea e avatu tu ule pala ai wa kasi le va nga mau e musu ile si fai pule ruese pala ai e pala ai ina ne imeane u pa u male to tu le mai ia wa vai ka ko ye le mele nge ya mele se ola ai la musu wa yesui la musu wa ye fai le me alu manui ai lo nei nu malo nei tu malo ia na fa pena tu ono le tatami ia to telefone nisi taimi nisi a sofo ia mesol por kalame le niva ia so fa au pia ia wo manatu ma na yer va nga wo yele ta fa so ai la fotu sau no nga tau lunga mai ai manisi o va nga ia fa si fo mai ona ta tau ma vai le niva nga la fiafi maranga fa alo te le so fa tai a siata bolava noa mo mori fo le nga fa tai ile mamalo se o tatu atunu i so o se va nga o le lalo langi o mafuta mai ai mo le nei ale avea pe o nei por kalame o le tauta ia e lunga tatu wala ata o le Blue TV ia e fai pe ma wo ma pa anga ia te o ia 50 tas o le mere we e wanga le komo mumo ngai ka mai kia siata o le ku wa se vanga fora se ku wa o nga maka la yo ko cartoons se ku wa o se uma sweka a siata le mere we ia le leva dia ngai ka mai kia ai maka tauta ia e lo ma ko inga i lunga le YouTube i lunga TV io e fa fetai lava le tapua inga se tatu tunu asiata o te tonu e le toi fasilia se fam talanga le wa matango fier fa so ya fa fetai fo ilo finangalo fa dia io fo na mo so manatu fa tava e pia mai ilo finangalo asiata ai o le nga fa fetai lava le tapua inga se tatu tunu e po fe lava le tu o le tunu mafuta mai ai na tatu tamama tina matutua le sa mato feilo ai koliso Samoa e mai se koliso la mo koliso avele ile nava ya so tona yatu fa fetai lava ile titi faitama
i le tapua inga o suenga ana ialo mawhanau e pe ona iai. Mo le suenga uru whale o le tausanga iwa lua o lua lima. Ia, tali le lisi a kuriso Samoa. Ia, e whawhetai lau tapua inga i wo umampa anga i le ngata tauta iae. Ia, o le tatou porklame o whale o. Ia, leo o manuia si o atali i le suenga lea uru whale mo o kuriso avele. Ia, toela kuriso Samoa o lo tānia se avano o lo atali i leo o Marion Marcus Lawrence. Io, Korkota, Rata, Famalemo, o Omi, se wakale ilo se asiata ya o ko malupe matasila. Ia, pertu langal na, momori langa fatai se tina ya turi ausia, o tina fo ya akenese chening lio, ia, Yona, o le uso ya lau pa portalo, ia, yoasa numiali, maleto a tele lava o le au matutua. Ia, se tatina ya Emma Springer, asiata, ia, male to ateli o kare ko kelo o ko wale mfanto la to sofa ono le taimi mo mori nga fa aftai tapua inga o tustusinga e fa manuia i suenga fa nau ya leo mangu ya mera kali okota o le mera leo ki aka ya seta wa we va ku runga le fa mangu le fa fe kai foi le so le kusi mera ku fa me so kinga wa kale lola po i kala so o ya korkota Oi, le ke kele fuaka mango ngei asiata tu alalo to eva tu tu no. Fa amore mole. A o miki ko mango voi ngali. Nga wale pe ai ka fa ali mai foi le langa o manga ko ko ene no foi korkota ya miki mang susuma. Ma tu langa i le fuaka mango walu. Ya tu langa na asiata fa fetai tele le fa vanoa o le nei foi le mo le vanoa nei foi o na fata va ai no tato por klambe. O lo ya tu no mamao le to fa ia por fionga ya lupe matasila asiata mo le tūlanga i malanga fo i nisi o pofuanga tatou company lewa o kaina nisi o tatou loli mo le whalele ia tilo tatou au nanga mua tonga i Samoa nei ia ele i mo sekso ta inga matui vasa karuanga o kire tui vasa fa apolo yang ia pe ia inga lewa mo kwa matui vasa wo le loya ia manatu le e tauna mo waisa va noa e fa ilo mai po feo i tui vasa ai fa fetai asiata ele ia nei fa so le ia nga mo se tatou tunu ia nga foi mo au nei fa tai tala o lauto fa lau ato pona ia mo foi se fasilinga vo nei afiafi ia wa o nga me o masa o ilo ma ko ma ko inga io po le alfa mai o le korka faonga me la ka wanga mo isa o ngai ko fa tai mo le nei avanoa ia mai sa mo nei tato felo e foi sa so nei vai so initial update mai fa masnonga e mai so le wa lama fai u fo ia nga luenga ni tausanga tele ni so i unga la fa pe ona turi matai ile fai unga fo ni tausanga mai ta por fa masnonga ia pe tu langa na siata fa tai tele mo lo avanoa anga le leila tua i tato ala ato le Blue TV ia ai mai se foi la to far vai malai ia mo walo malosi ia mo fo ile tu langa i to fa foi mal malosi mai tu langa sa ia ile nava ia so fa unga se fo ia fe nga ia ma fa lave fa le ainga ia fa tai tele mo lo avanoa ai mai le taimi fa so foi ia le malo se tato atuno alo fa tai mau bo eleuso fa tai fo i le nei fio stalinga fio longo ma o se tala le foi wa e pe ia o le tala tupuola na fai ia manga lelei na ua saue io e ta umai lana to maanga foi lele se ia vatu se ie a amie le tamala e fa un ua i salaia e te ufa bile to ina sole se matua tala leo malie lau tala e na sui e lole ngo le teine mai a manga lelei ia tala leo malie fa pena foi la lele ia fiafi o tala leo malie lau saunoanga tusa o le result to show tali le nga le yase matua e le fia a poto fa mai fia le tama ia ai fa no le tina ai fa fetai e congratulations is your tali le yeso o le ya o te ioe e so o le ya o le tamai ona o lo la fa o mo saka paropa o lo lava fia faito o rua lai titi na mafuai na vave vai manua au tau mawhainga. A ole mea ia, ana e focasa o e mai aru le piwa iu i Hawaii, ma e te toe fwoi mai a i louto o rua lea, ai na e aru mo mua se i tau ai langa ole mele iei o e na e sili ai vasenga, ia e mana o loa e tau mea uma e whalito o rua, ui o lea, ia e so o le lea, e so o ia o e si o walo, e ta mai. E tupu manatu e te le mativa i manatu malangona o lau fo ilea te talo fo ia te o leuso
ia ave ai le to le loto ia mai se fo o lo malosi I tūlanga fo I o le longo puia li I o le tunu uma tūlanga o ia whaftai fo I whanau le sona songa ia tātou tali fo I lupe o pupula I tūlanga o lesi o walo lo tau mawhai I suenga ia a vele lesi kolisi lesi o kai lono winga la o a vele o ele na a kolisi loa o lo fretua ia vai le pale ni ia ta velo ia se vai nei vai aso wala ngai fai foi mo tu apa tu le nei vai aso no le fatu ato ama ina inisio ta o tonga o le foi time o le ta patu le ta sa u so ninga ina inisio o tonga ia fa mo le mo so la ma se ava no mo le fiafi alo fatele atu so ta tu no fa so foi na ia fa so foi ia seta manuela fiafi so ta tu no aftai ia o te warunga Mateo Fatasia ma le uso ia mau whaafteitele Samoa o le proklamelele na o le nei fiafi e mai aloa o na toi tu ina tule o na niso tatu whaasile silanga ma niso tatu whaasala launga ma whaapitoa o le kirisi masi o wangalo ia o eri o le kirisi masi la ka ioe o tatu pisa lava ai ua vavala mai lava ali ile sau a Santa Claus iyo ia pe mo ni tatu me alofa whaafteitele lava share le tatu proklame mole like love and share tango share le tatu proklame ile de fiafi alofa tele atu mo auto uma wo mapaanga mamaya le Blue Wave TV ai mai se le proklame le tauta iai whaaftai ia ilo tou ono sai fo ia mai se le lava yaso ia wa mai ale lei fa moenga ia toia fo ole nei vai aso ia e maualo o vanoa e fai ele tatu proklame ia o fo inisio vaenga ina inisio fa masinonga ia lo loma pe ia vai aso fo ia le tolo longa le fa masinonga o le i fai pule o sanganga ia loau keneti sio i le vai aso fo ia manisi ia fo o tonga ai ole alo lo pu li la volo to ia malo to malu fa mangaro se ngana ole to mali la fo fonga vatele pe no fo ya tu eli tato fa pitoa le Blue Wave more ai Samoa le tato office ai Samoa e ele la to special sale le la tu inantu ilunga ato sisila mai ia o uma vaenga ole o promotions fa la wi loina o pisinisi I Samoa e tau wala tu lunga o le tatou proklame le dei o le tau te iae ma le sports talanoa mai se le Breaking Waves na ua tu ina tu lunga fale o loa pisinisi compania e fina ngalo e promote ma fa ala wi loa na ua iai le 20% off all the businesses ia ads and promotions ia al to ona asiata fale malu pio voliko ma le proklame o le tau te iae tatou feilo ai la soa tau soifua